Yo Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talafalava o se whapoponga talafogo le video Samoa i le neos Farele. O whailoa le paramia o Stadio Anthony Albanese o le amatua wa ai lana whainga malo i sau noa ngai whaatupoi leita ma whamanino ai le paramia o tūla whono fau o whaatulanga o le atau la i tonu ia i lātou e whaatupuina leita i le vāo tangata e meise o whewaiwai inga ma le whao Sofia o isi e muri tai i se talitonunga po nisi tu ainga manatu. O whailoa le BBC o le atuina fo'i ma le malusi anga i le Minister o le Home Affairs e whaalea o ngā haipete ena visa mo i lātou e whaatupuina langono leita ma le whaatuina fo'i ma se au po le Task Force e whaamautino ai o le atali le lei atu le tūtau wa onga i whainga whaasangatau ia Israelu po tangata Iuteia. Whai mai o tū la whono fōu o whataatia mai o le aau fiai, ma whaasalanga mo le au whailaunga, ma tai lātou te whaalau i loa tūlanga i sāwanga, e meise le whaamatau i lunga o penga te whaailangi. Whai mai le pāramia, o so se tangata Iuteia au se tālia e iailo nā ia tatau, ia langona i le saunga le mū, whaaloa longia, ma whaataua o na ulona sao i le whaaleleia o se tālia. Ua whaero mai a Thailand o lātou pomuina le Logistics Center e lata i le taulanga o Boibet i Cambodia o se nofuanga e masane na ilua tele i se tasi o kasino tele o lo iai e meise o lo iai ma le kolosi le vāo atunu e lua. Mai ua whaatino le taulanga o whaavo pefe whetawinga a fita mō mālo e lua i lo lātua oi. O le whaamtalanga mai le ofisa le puipuinga Cambodia o tā uai e lua pomu na whaapa uato vai ngā aua Thailand ma le whaamtalanga o lo taula i oswa inga i se nofuanga o lo teu ina i lo ketia Cambodia. O atu le rusu tasi tangata maaririu mai Thailand i nei whetawinga ma le se folu fitu maaririu i Cambodia ma le o atu le valu se lau afe ua le ini whale le lofo ai. Pai loe Trump i le vasta ruai e mawhauna i a tau fia le vevesi dea na o le piki lava i lunga o lana telefoni ia malo o mata i tū nei lai le to tele po le ale isi la asanga o le asa so o ai i a vesinga. I Amerika, wa lipatia le soe to tele tangatoro o maririu le whaalaulawe wala bea i se waalele i North Carolina i Amerika. Pai mai di pote le waalele sa anga atua tūla o ele le malai waalele le whai tūlea ai tu poi ma le whaalawe. E to ono tangata sai lungo le waalele le Cessna C550 na le bea ma wali puti o se waalele whao ngā wha pisinisi o le temina tūra wele le ailen tupoi le wha le tonu. Lo wha ngā soro so suenga a o tāri ai se wha mauringa peto o fia ua maririu ai po le a foi le mapua anga. Mai Vanuatu, ua fuafua le palemene o Vanuatu e whaatalanoa i le vaesanei le lafo le le whaatotuaina na whaia whaasanga i le palemia o le atunu o Joseph Napat ma ua whaia le aturanga i le mae o le te eno se apiri na whaia i le mata upu le whaamsinonga o apiri a le atunu. O le whai ungara ma le whaamsinonga mawarunga le vastarua i le mata upu le nei o tā uai o le whai unga na whaia le whonga whetalai o Stephen Felix e le whaatanga i nei le lafo le tuanga i e whonga ina le palemene e soli tū la whono. Ma o toe whautua i nei le toe whaatara noa le lafo i le palemene whaasanga i le ri palemia. O le temine iwa wala au le tuanga i a Vanuatu o te tau fo na whaamalo lo le whonga whetalai au le maasina taruai na tua ia ai e le tuanga i le whainga malo le palemia wa ova le pa ye. I Samoa le tala murimuri wa sidia ma le tausanga talo na mangoto le vaa o le HMNZS Manawanui i o ngā sami o Samoa a wata ua le ripote le Radio New Zealand i le so e le ia i lava se tau i watu uina ia i la tau sa fia. Ta ua le ripote o whaamtalanga o lo o whaeloa i se tau i ma le malo New Zealand i le malo Samoa e se 10 miliona tala Samoa tu sa lea po le 1 miliona New Zealand na whaia ia me o le tausanga nei. E wha mai le Radio New Zealand i le mai o le fitu masina talo na tuina lea tau i tupe e le o mai loa e tangata mai a fio anga na afia le tūlanga ua iei le seleni. Wha iloa i stasi matai o ta fitu ala i le whaataloanga ma le leitio wha malo New Zealand o le tupe e te tau lava na wha asafua mō la lātou tū malo sa pata a wa o lātou na ave la lātou tāro sanga i le malo. O le fina ngalo stasi matai me le apio ango manino i si umu whaatala no fo i le Radio New Zealand o wha iloa i e talitonu
o loo whaatuai e mafua mai i suinga i whainga malo, ma loo ngā ruru ai le malo i le teminei i le whaatinoina o le fuafuanga. Tala ia le veidu Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ias reile ma wha mai atu ai fo i ma le tautua mo le nei wā iaso se i au ria le vai aso fou i le lofa maleanga le rei o le tua ia manuia tele le wha iunga le vai iaso se o tātua tanu ia wha soi foia. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai Lau Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia
ai Hangi mai se matangi E momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa Matalasi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo i o le sila mai moa. Samoa le atunu pele, le nei atunu o New Zealand wa vea mo tātou a inga lona lua. Samoa i tawhai fio le larolangi. Whaatalofa mo whalofa i a te oe. Le nei fo i asfaroile ua tāwalunga i ai tiute ma Faiva o Samoa. Nā la usu maa la seu i ai ina uanga ngae le lai le tai au. Malo fai o le Faiva, malo fo i le ngā lulue, malo le tauatai, malo le ono sai ma le lava papale. I Faiva sa whenga iai o lava singa o le nei aso. Ia, whaafitai i le atua, o mawhai o le toe te mailo tau soifua, se malosi fo i o le au na nei. Ia, wa tātou toe wheloa iai ma le fifia ma le manuia, e lumba o le nuku ai le o tua o le nuku. Wheloa i fo i pu o manu ai le o pu e o mala. E le ai lava nisi tala e sini o na tāua. I le nganga whaafetai ma le whaamanu i luma le atua. Ona o ana mea rofa ai maise o le hola ma le malos. So i fua lau le lei le whaafonga tāpua i le atunu. Tāwalunga atua i le au nanga a le sunga le li a wa o ia teito taloto taleni. Ia, sui fo le sema wa le talenga ia fonga mua bo le tō whafo i a se umanu Francis Ioane. Ia a o tō e se ai o nunga tō ngia wha le a inga. Ia a ui o lea, o lea fo i o se e mai ia le fionga i le li i manu o le malo. O ia fo i o le isi fofonga o le tātou por kalame i le asfareile. O e ma le tū la fono. Ia ai maise o nei vai teimi o le tausanga o tātou tū la lata. I le teimi o fia fianga. Le whamna tuina o le toe whanau mai o le li whaola o Jesu Keriso. Le tausanga fau, ia ma le tele foi o le soli ngā tū la fono. E he mawhainga se si ele kala le ngā. O aso fia a o aso foi. E matua matauti ai le meo le soli tū la fono. Tangata pa o na ona nā ma le ma fau fau. E a wa whapena ai lea o na whaale kea i le tūlafonu. Ma le saunga le mu o le tangata lewa ia. Ia whapena fo i ma le saunga le mu o isi uso a tangata ma tangata lau tele. Whaatalofa i a te oi ma le nganga fia ma le nganga whaafitai. O na o awa noa le lei. Lei a tau o sa vea le urua i li i se yuli. Pestanta ma langi so alo muli talo. Al Harrington tu maduvao le vea. Ia whapena fo i le sunga le malo le malo le li satini. Ia tūmuru wao siki a siu. Ia pole fionga fo ia te o mtavui. Ua tātou wheloa i ai i le nganga. Fia ma le nganga whaaftai ma le manuia. I le nei fo i asfareile ua tāwalunga i ai tiu te mawhaiva. E pei ona masa iai. Ia, ma le nganga whaaloalo ma le nganga whaaftai. Whaatalofa i tabamti nā mātutua. Ia, ai maise fo i o le tāwhatolu o le tātou vānu rofo. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le anganu, ia ai matua le tuku ia te utou leo whainga ruenga tutofi le atua, i whata whaita ulanga e fia. Le ngate i Samoa le nei atunu o New Zealand, maso se tafo le lalulangi, o lo o atu iai, ia le malosi o le whaasalaunga alesi ufonga Samoa, whatalofa i Samoa, i o tātou ainga wo mai masani, o te tai wha le atunu, o te tai o le atunu, o te tai o ekalesia, a wala ua maua mai tonu le ta, vale 106.1 FM, ia le la whatalo whatu le atou sa vea, i le mamanu o le atunu, wha whioa i mwhetalo loa i le whai unga fwoi o le neiva yasu. O le ua sfurma le 5 minute ua te aile i tū lai wha, ia i mātou i lona asfareile, e le tūlangi o Aotearoa, ia po o New Zealand foi, e pei ona masa diai. Le nganga whaalalo.
Whatalo fo e lunga o le tātou api o fōlika. Facebook page, ma le tātou YouTube channel, le ubua mai lava ia le sunga ia Sam Yone, talo fo Sam Yone fa pia fo ia le tufine ia na fata Matuveli, talo fo lava balolo so ifo mluia. Press the like button, share our program, and also leave me a comment. I love reading your comments. Ia whaapopo ma iai maleuso, ia tau sili tuai malo, talo fa lava uso malo le soifo manuia, malo fo i le lava papale, i le nei aso nau o whai atu i lau whaletua ia ana fa mai ia stau alusa o lava le whare. Awa lavangi e koi pi o se si mea. Ia, whatalofa i lau fionga le li satini, malo le soifo manuia, ia, malo fo i le ono sa i o Faiva i nei vai aso, malo le soifo manuia fio maia. Ia, whaatai lewa ma le whalalo i e whaafile tuai lau fionga savea, por fongo fo tātou por Columbia le ne fiafi e whapia fo i tātou walisi whasara lau. Ia, vea fo i nei lau lau, whaafeloa i ma whaatalofa le tātou atunu pele, o Samoa lo mo me tātou whaatalaunga ia por tātou por Columbia o e maratu la fono le ne fiafi, ma lo le soifo manuia, ia ma lo fo i le tau watai, ia ma le tau tua le tātou tunu, e le tau tanunga Samoa le tātou tunu, se vai aso fiafia ma le manuia le lofo le tua, ia le la tātou tā pēna atu i whainga malo longa foi, o le whai ungore nei vai aso, ma lo soifo manuia. Ia, tāte tau whai wha malo lava fo i ngā luenga sa whianga iai, ma lava singa o le neiva i aso atoa. Ia, ma le wha moe moe, o leu te wawa i atu, mo lo malosi, ia, ai maise, o lo malu pe awhai o fuoto ninga. Ai mo le whae ea, whaaftei le atu o lo maua pēr le malosi e tau tua i le atunu, so lava se vaenga o lo o mana mia e lev so soani le mta ngā luenga e ala atu i lo whatau wa. Ia whaaftei le tua ia vanoa, e me se fwere ne fiafi e tātou porkalame i asfarori te tas, whaaftei le tua o lo maua le vanoa e o atu ene nei porkalame, se o lava se tafula nei atunu, so se tafona nei lalolangi ia wā fo i fiso soani ia mawhautuanga fo i a wāra tātou tunu o lo papa au ia tunu mau mana tua fo i se vera tātou porkalame e mo i ese ia tunu o lo tātou no nofo malala i mawhifi o i le tunu ai tutu sa soli ngā tū la fono le telo tangi pe o le sile vaenga e se le tāua tātou porkalame o whaafi tau le tutupu i New Zealand o whaafita au li fo i olo tutupu i Samoa, Australia, Amerika, Hawaii, po fia lava i tu e fia o nei atunu, o nei laro langi, o lo o mau e tātou, tunu e tātununga, ia o lo lava se sao o le tātou porkalame fsoson ia i le tātou tunu, e malama i vaenga o le tū la fono, ia o lai a tau fo e whaonga ina au tātou mau ni e tunu mau. Baile ngata fo la i le nā e lau a fionga le riti sātini. O le tele o tula fono o New Zealand, na mua i whaavai ai tula fono a tātou i Samoa. Ia, mai, e o mai lava la i le teimile nei. O lo tātou mulimuli ta i e pēr, i ia tula fono whaavai a wai pei sa ina i le teimi fo i o kolone le tātou malo, ma ai fo i New Zealand ma pele tānia. Ia, o pei o tula fono whaavai lava, New Zealand na mua koleni ai tātou ma whaalawi loa. E o mai lava le temele nei, o nāna i swinga lava. Ma teu te unga o tūla fondo. Ia, o lo tātou muli ta i e pēr, a wala ne i whapēr sisi. A saulo i nei wa sui, wa ese nisi tūla fondo. O le mea he tas. Saulo i nei kangarango. Saulo i e fia kamalea. Ia, le nei. Ia, nā mai lo vai aso. Whaatai lo whingsa vea, ia whape whir whawhanga le tātou tunu. Whaisi pisi o le vai aso le nei, pewe ona tātala noa i se vaenga o le tolu vai aso talo ia tā porkalame. O le a whaasolo soloa i na pisi le mtanga luenga leo se i o ai tū la muli ia o aso malo lopo, o whainga malo longa le tunu. Whailasi pisi o le nei vai aso. E le ngata le tau wha umaina o nisa polo ke kile sa whenga iei fo i male mātou fo i tū o le mtanga luenga. Au nisi fo i o vaenga o i tau fōu le o whenga i mamtanga luenga le teimine nei. Ma nisi fo o vaenga wale sila fia o le tātou tunu i le saunga lemu o tā pena tu i whenga marolunga. Madi i lau. Ia, malo, whaftai. Le recruitment process i tātou e papa ia o le ua malo lo i o le vaenga le nā mo le whai ungo le tausanga. Malo lo tātou courses ia le masana whai pre-police courses. Poi le sa whai i le te wangana o MSL pe fo i le Unitec.
peitai ia o le ao lo whaangasolo I datou le o umau na apalai o lo whaasolo nisi o vaenga e tau na whaataunu o le process po o le vaenga lea o le fio atu I Wellington le ma ukilani o le tau tilo atu o le vaiaso mua o January e o le si wingi le lo I Wellington ia o le vaiaso mua e pole lona lua Februari le iai le si tātou vasenga lea la awhai I Aukilani le University lea Massey University o lona winga e le o malolo I lātou le recruitment team le taimine nei le ao lo whanga solo anga winga ia peifo I la uia male nei tua mtanga luenga lo mātou ia ngā waso malolo fo I e wha o le kirisi masi o le aso e umai kirisi so ai ia o le aso toana I mara sa o sa le aso ngofua so lua so luru koe malolo le stofi o le asa ona toia e le umi se malolonga ona e fai si tele o ngaluenga o lo tau mwhai ina ia wha tau nuu ma wha mutaina fo I pe a maka fo I si polo kiki fo mune lua fe lua suma leon ia malo whaftai ta mo tele le saunoanga lau fionga I taimi o malolonga awa e se fo I to inga soli ngā tula fono e sauru kilisi masi la tō ia mo le tausanga fōma mai pe e o so wha mai malo si fo le season sauru te lele vaenga e se le tau I lau saunoanga sa vea ona vai taimira nero tausanga o nisi neo soli ngā tula fono le uwa tupu ia o le kalepe fali ai se ua faisi to tele ro tātou tunu ule ua amatona whai malanga ese atu I fafo atu Aukilani. Tu ua na o whale ma. Po fafo atu fo I New Zealand. Ai ku unga o kakua tingi whale tulo ule wafonga lea tunu. O lea wanoa lea lo sao mai ai. Le sori ngā tu la fono leo le tarepe whale. Ia o le vaenga, pefe o le tātou tala noa e teimi o sola. Whaafso ta inisi o lo wainga. Tala noa I autua oi pe a where le ko mawhitanga mau kua oi. Whaamono mole e whaima wa ai ifolo tō whale. Manatua, o nisi nei o vaenga e whaingo fia nga make ia e re tō te leo le inisi al whale. O kumu sai o kako pusa mele e ikiri aina. Sa o le. Lua, o le ola umi o kako vao e leo matala fu iswa amalama o le tātou whale. E iei la tō fu I lele. O le la kounga ruenga, ngā ole mai kaua ma kilo I suinga ia. La tau te va ia lo vaenga ia. Ia wakele lo le avanoa la tau te loa. Ele ia inisi fale. E me se a fwoi pēa o le pōle se mōli ola. Ia ua va ia fwoi ua le se ta avale po le mea la ua kūru ka avale ua atola va ia so o tūru ta avale le minoi. Ai sa masani o na whelwai. Te le ia o vaenga ia o whailo ilo ia I loa ia I la tolo o whesoli ngā tū la whono nei. O le avangola leo a uea. E o so whai e lo le whale lea. A whai e se alam o le whale te tau ona whaia ki ina le alam lea. A whai o ini e tātou wha malama ma whai te toa o vāfu ile le tuloru wha whonga le tunu tāpuni vaenga umaia. Ka pēle pawa. Pe a whai te whina ngano ai. Ai a whai e iei se isi o lo ainga e ma whai o nā lua tu mua e nofo e vai no lao po lo mauta pe ma whai o nā lua tu e whai maa siasi atu. Whaatino le vaenga le vaenga mua pe o le tape ina marki ingo kako mo li a whai ini ta I whautu lou ia po ni mea tua o po ni whanga whawhoi whawhanga ki lia kako pusa meri e se tau o le vaenga le usa whai pe kera koe leisa ngolwe ngai whai aina whanofo I rumo le whale mo nei minute po se I kula ia whai loi tangata o lo o iai I la tō lo no whapei e se nā le tau o le vaenga le un tarepe whale ona so mai le mar vaenga fo le lor karepe ka vale Whai la si tele o le vaenga lea peifo I una uta urte I musola. O le la whai malanga ai. Ai ku ka vali whale. Ai ai se loka o se pā o lo lao po lo mauta. E te tau una whaatino ina le vaenga lea. Ia, to e fo I e tua le whautuanga. Whaafiso ta inisi o lo ainga. O whai ke pole kere le aivar ka vale ku ulum kua marko inga. Nei o mātua po inisi o lo ainga. Ai pe a whai lea o se vaenga saunga le mu. I ona tātou tala noa le I tātou ta avale le olo I taulanga whatau. Whai si tele lau vai I le vai asole nei. O le tō tele I o le atunu u le olo lātou whai le masani lea. O le whai o whaakau e ka lafo me tono le ta avale o na whaari alila I le kilo maku I le lau tele. E le kai a ke le o le ngā oi tu lolo whaafonga le atunu.
po oni o loa o lo i tutonu o pusa nei, ma ato nei, pele ai. Whakua i loa e taimi waka lepe e ta vale mai loa i mua o lo iei o loa lua, e lo iei a leingi o loa, i a ngā whaangasu o ta vale te loro whawhonga la tinu kia, a iei ni o loa longa winga ke sa ua wakilia umai kamai a, o lona winga, whaamole mole Samoa, wa aise no fuanga sa ngole muma manu le leite tonu o lusa, e tu ua ilau whatau. E se te tāu o vaenga ina ia awana i se vaenga e tu wava noa i la tolu o whaisori ngā tū la whonu e o sofa ia i lau tapale o le si vaenga whamon mole aua le tu ina tātou whanau o tātou whangawhau o tātou mātua mātutua i tutonu o tāwale nao i la tō Faisi vevela male asale la te mine nei e te le leva no e la matia e li saunga le mu male soifua i la tōni. Wa i fo inisio i la tō mo lier whamsinonga. Ona o le whaatamala whaapea. E le tu i la tō. E le leila lo sau o lae ua mawhaiona te talar whaito o mo i whawhafu i le whaasawini. Ai a tu ua ina o whanau fo i ai mo mo i tutonu o tāwale ai le o i lalos whamanama. Ke le i o la mano i a whaina sa fui. Man tu fu sawe. E re te tau ona tu ufana witi na o la tu ta vale tauna i stanga te matua la tu te vaia a o alu e whailau whaka wau nai vai ngai ele wo tira tila te mire nei whai si mau lunga o le sau angai ainga na wai malo whaftai ta ua e le whafonga mai i le whautuanga i ama le tu ua lalo lo avatu o le si foi mea mani tua le lei e tusa lei a whanga whao ma pei o tangata Charlie a whai foi a malanga a o le tu ule whanga whao e tau ona iai sisi e luatu e vaai ia ma ave fo se me ai o le mea la e loka i fo i male tangata o le neglect o mea ola ia e o lava e o fo i le tunu ule nei ia ua whaata ua fo i le ia le mea le tā ua le mea ola ma le whangawhau e se le tau o le vaenga lea kusa lea ia tau o le whangawhau tunu whafonga le tunu ma le tangata soifua le nei tunu e se la le tau wa va ia fo i male fa no no te le unisio le tunu wa mo lia ona o le sawaina o taifa e o fo le na i tatu ainga e le tau fa tino ina le so nga tu la fo no sawaina o tatu ainga o lo ke kilo aku se va ainga le fast food menu te talu ai tatu hero o yer ka ngaka le o mau ka ko test fo le le fo ala au fa saina i wedding kongi o lele ia ko se vai aso talu na faier vai ngale matatalar vai ngale ale o mau work ngaka fai inisio tato ainga o tato pa anga fo yor tato por calamelo fa fonga me willing kongi al fautuanga la vai masan ye le tato mtanga lo ifa pe foi au kilani po o itu e fia ne tu no man ne kilope au tato titango fia fo ala fa sain iso stem pune la voi e la fai kadia al fautuanga la vai mtanga lo ngale e le te tau ona tango fia fuala au fasai na tatu tu e me la ila tolo o inga wenga o ila tolo lungo o wala tili no tilo ile ni shos fa inga tanga wenga le vai asole nei por masina nei e over male miliona tala ia le fa o tupe ia le ua avcl mtanga wenga le ia e a fia i fo i meta vali o le vai ngale le ua vai en tanga ngale le my drugs po o fala fa saina o le fo kirkilo ko to tele na to la to fo ngaina le sikaleti fo le vape man tuor sikaleti le o fa tanga le te mire nei peita iani o ye inisio la to tu ina inisio vai la au fa si man los po fala fa saina i to tonu vapes nei le ala ua tau fia mtanga ngane lu ova man milionga kala i ta vale o fale e o a fo i vai ngai o fola fasaina le na ma o yosfa inga mtanga ngane lu i wing tone ma o kilani o no winga o lo faia ngane mtanga ngane te mine nei tau ma faina i tau fia ma fai titia le au mai a fa so di tu la fono male fa nga ina o fola o fa saina te minni se malo fa te le leva ile fa manatu le tulu ile tulanga o le fola o fa saina man tu le fo ia lo fionga le malo o le na e fo nei ale fa tu ina fo
o le ofisa tu tonu o le FBI i tonu o le laumua i Wellington. O le sifo i le nā misiona o le ngā lulue collaboration fo le action i le vao leo New Zealand, le FBI a Amerika, le atu Pasifika ia whaasala vei ai, ia le tele o shipments ma meo trafficking leo lo au mea nei le vasa Pasifika. Ia ma ua le mawhai a o na tau whiape o le mea whala utula i mai Samoa. O leo po moni sa vea. E te le la fianga o le whalau whasaina. A whai o ieni si o whaafonga meo kau mawhau whakakai o te whateita ia. O le te le i o le a whaina o whalau whasaina i te tonu a inga, i lou lava tangata teito o tasi. O le vaenga fo le tau e tātou o le overdose, por kanga ka ua ovalanga kau mawhainga o le whalau whasaina. E ono iai le vaenga, e mau wale soifua. Ia, a whaila leke whaier whalau whasaina, ia, e kulou le whaingo fiesa vea, mara whafonga le, o ovalou lele, a o iei lau whanau lai ti tonu o le whali. Lalo i whasuma le whatau sanga, lalo i whasuma le ono. E te le avanoa, e mo e ono mo li ai o i le whamsinunga. Ai se a, lou whatamala. Ia, o i la whaien me ea ka miki kai di mai leon kausanga pēr whainga o walau le lewa e, o e mkwa le anga whai afu, le le nungo o le no fua po si sivaenga. Wala matia i le saunga le mua i la tauni, alum whanau. O le ala o te lesenga luenga o lo whaiere o ranga tamariki o lo whaiere fo imtanga luenga le leo. Ina ia tau mawhai e lenga kanga mōria kanga kangir kulafong. Asa ili no whaanga saunga le mumone tātou alum whana. Lumana i o tātou tunu ai whoninga mai. O wha le yango i inisi o mātua. O na uwhaisi mā losi o le tau mawhaina maratang fia. O whala o whaasaina le te mine. Whailaska o kelu i lātou o lo tupurvanga le te mine. Mauto tele fwotso i fua. Moni o. O lama ti ai. O le ngakanga lama ki ai le soifua i lātou lo whaonga ina. Lama tia le soifua i lātou lo o whaatauina. Lama tia le soifua i lātou o lo ngau sia. Ai lama kia koe mara soifua a inga e leo a whaina i nisio sori ngātou la whanoia. Awa iei lo le vaenga ua le mawhai o ngā mauar ka ngā ka leo lo o po ai tālafu. O nei uno la i leo nisio pōpuanga i tono a inga. Ai sea. Le osola oi a le ua whainga i lo a inga i le whaare kongu lea mara sori kula whongo le wefai. Sila mamau. Sila mamau walanga e te lepe no ta ora timo sola o le te le i o le a fianga. O le tātou tunu. O no le whaonga i no le whalau whasain. Bai, ele ngata foi le nai le fianga le malu le malo. Ele ufa pertania for it impairs your capability to react. Ele ngata la ile meole o le whaatuai ai, o na whaiaila i le poor judgment mau whai unga se. Ona o le tūranga le nā wā fia ilo ma whau physically and mentally too. Yeah, ele e ene ma whau nisi na utala noa ai whamei a ula lon me lele kulor whafonga le kwa lele i al voti. Ma kwa lele i alanga pula, so mai le au soi. Ile sa o le whamkalanga. O to tele i lātou ia ua maua ngase o le mawhawhau. Ua tu whale kongo i mawhawhau. To tele ungali i ua mani pelepe ai. Ua to tele i lātou ua mau e le lātou soifua. Ua to tele i alo ma whanau ua whale tonu i lumanai. Ono le whala au whasaina. Ono upamoni lava ia o lo tau mawhaile matanga luenga i se malosi e mawhai e manisi o matanga luenga i se ese le malo. Pela le vaenga lea o le soifua malo loina. O le vaenga lea o le custom. O le tute. Ia o nisi o po le corrections po i le vaenga lea wharapui. O lo ngā lue whatasi ma matanga luenga lea lo. E tau mawhaina i a tina i ar whawhita au di lea. Wau whais whakukupula i sa vea. O le upamoni lava ia pei o le mea fua i siri whatauina ma le whaonga ina. O le whala o whasaina. O le skangaka sa le leile ngā luenga. Sa le leito finga sa iai re ngata ia o ngā o tono e kale si e peita iane. Pingi er kakoa. Er kako whala o whasaina e se tūlanga le wai rai te mine. O lona winga o la o whautuanga mātua. Sila toa i le whanau. A whaiua e sila fia mau e mau ina nisi o whala o whasaina. Waka unga e whasota ilmtanga luenga te mine i mo se whasoso ani mo e malo ainga. A whai e nisi o lau whanau o lo o tono nofo whatasi
ai ke sila fia ua iei se vainga ua la matia ilo tau saonga le mu onga ngakari. Fai se fufuanga e avi ese. Fai se fufuanga sa ili se sosani mo ilato. A wal saonga le mu o le lautele. E se le tau o le vainga le Mari, ai fa feo nei loe matua. Langa o matua o meo o whaamasino o winga mami o ngā lātou whana. Lātou te inoa le leile suinga o ia lose ma ata marauri. O lose la ele kango fiari e lose mea ngā. Ke rope ingua el kampe miki e kampe. Ai, wa iloa e matua. E eile suinga o ami o ngā le whana. Te le ale swinga fa pelo ia le mele wala ia fa pe fa winga le tama le ma wala toi tala no mai le sau fa fa male potu o fia no fo pongi sa na ona ia ma la uri ia fa masanga ma me le madu o le sina mai nga pe ne ta usa vea ma tua la to te lo le winga ese o la to wala ma fa na manisi o la to ta wainga o la ule fautuanga le tātou tinu a fai e kele o maukingoa sa ili pe sef sosoani o tātou tinu fua tala no o i fo ia o ngā ile vaenga fo ile lor tala no i alo mawhana po feo o ia lātou fufuanga o kei mea uma o i e teilo ai wo ile swinga o le si vaenga a e laku le poku o maua i a ngaifi o maua o lo mungi si piko le ngaifi po i se se vaenga o lo whaongai ne ule na ile malua e le maukingoa kia e se tau pe po se atona avele mtanga luenga le tilo ma fai se fufuanga o wale saunga le mua o e malo wainga e se tau o vaenga e le whapela o lo le alofa i lo watali o lo alofa le i lo watali wa sa ili ai i leo amai e si whaatala noa o fea le mea le sa palai mai nei mea e le leipe a fai e leo no fo ai ta lafu se tasi tu lor whaafunga le tono a wai a o inga whaapuku lai ka lafu lea ai le maua mai la koe unga i rwhalau whasainga lea na whaatau ai le kongia o le oti ki le la vainga le a faina yo o le a fainga o i male lau tilo lo vainga e se la tau o vainga o le si vainga e fia faino le tunu fai si tele o su engal mtanga luenga lo fai e te mine ia i la tau o mali liu o lo masalomia na mali liu o ni soli ngā tū la fono homicide ta le la e fai si to tele la wakiki lo fai si mawulungo le numera mana tua le sei si nunga li le na maua le fo sei stangata mai o Hamilton le fo na mau sei fo ia o fo ia kilani o nei fo ia kilani o lo no winga fai tete tatu sa ngale mu e ser ta wor vainga le o no lo fai yesu engan tanga luenga al tanga luenga le lo temini po wa ma fu ang o lo ye inisio lo sa ilian tanga luenga e winga ia fala blavi en tupu sa ve mal va fonga la tunu e yese taimi ya to wo lungo lo penga te fa langin tanga lunga le pe fa sa fo lungo ta to TV ila to lo sa idea fa ye ke si la fia ila to ne lo sa idea o we ke e kalango ai o le su e de ai ba ai se no fuanga sa ngale mu e te vili na il tanga lunga le e fa i lo ye fa mo lo mana mi fa mo malo ta o tele whaftai le whamanatu le tunu ia le tūlanga o le matua i onga ma le matauti o le mea o iai ia le fuala au whasaina e si sila fo ila i Samoa lau whiunga le li malu le malo so o lava whai unga o le vai aso i le malanga mai le Lady Naomi ma le ai malanga mai i tūle le whapela o tua ia tūle manua ai pe o ina le na nga i mai va anei ono miliona ta la ia le tau pe avana pe fa tau savali lungo manga ala ma marketi le tau nei me ele ngata la ele cocaine ia fa pe na fo le meth ia mama wai fo matupe masele ni va pena ia o le sau longa le la fa nei le fionga le parmia o le ave le fa momua ile mela le drug testing po le random and compulsory testing ai amata mai i te ta yo le malo i tono le palmen e se le ta wol vainga le o vai ia le usisi le le tunu te mine nei e le ia se ngai si le ngo miri onga dia
fua ile kai fia se fulu miliona le o fala fa saina le mo New Zealand e fa ilo mai e ono o Samoa le tulanga le New Zealand ila lava ia titilo e fala fa saina nei e fallinga mai o fala fa saina o lo au mai e fafo atu Samoa ma mai tonu o te talo matalo sia ele unga o sia e tonu Samoa o fala fa saina o na si sila ia New Zealand lava ia sa ve mal fa fonga le tenu e fai ora kena le whala au leo loo mai fafu. Ai ese fo le telo le whala au leo loo o lo ngau sia te tono ni sila nei. Ia talo la i le tātou tunu. Fai e ke si da fia se si Samoa o lo ngau sia o baton whasota inu tanga lua ngā leo. E fo ni sila nei. O ai kongo ka avale ua ngau sia le isa. Se si sila la me o iei ia le nau telo i la tau nei le tupi. Wala upomongi. E les ka mai kupe mawai. Ai mana tua foi pe tatu tala no inisia tatu por kalame. Po le le kero le kupelingi. E le mawhai o ngā keu. E sa ili nisio vai ngai whaonga i le tupile nei. Po le foi le telo le tupile nei o ta vale o fale o umon whatauina. O le kaimi e whai e os whai ngamtanga luenga leo mamaua. Ai wha mao nia. O vaenga umaneina maua ona o tupe ele lea nei, koso en makanga luenga lelo i lalo o le whaatananga malenga luenga wa waalua malwhamsinunga. Lelo o te le ingisi o fale, te le nisi o ta vale maana na ia male taunga ta, te le nisi o tupe o le uakoe maua makanga luenga lelo, aisea, o ngā kupe ngā saui awala ele lea. Proceed of crime le ta uwe whaperitania, tupe na maua mai is whaasoli ngā tūla fono, po soli ngā tūla fono. O le ala ke lo le kaimi le ke whaalu e whai e le vaenga le mwharisori ngā kula whungo lea. Ia e no fusila fia. O le kaimi e mahua e mtanga lue ngā le ma wha mao nia sa i eise vaenga sa e wha ngai nei tupe ele lea ne e wha atau nei nisi o loa nei. Koso umea e le whamsinunga. Kaimi a ko le nga e si o ue kako ka awale kaunga ma se whale kaunga e munumuri ang koe koso mtanga lue. Ele use vaenga. Ai o le whainga tau le vaenga lea. O leo uano nofo te tonu nei o tātou mātua. O ile abatu whawhautuanga i mātua. A wheke si la fia o lo walo ele o whainga ruenga, a sau le whale marikaunga ka abare kaunga, fia se furu a whirkupe wa mai, wa te tauna e whisilingia lo walo. Wa te tauna e whisilingia le tamao la inga po tinafo la inga o whea, e sau wale se lingire. A wai e le whape o ia whaia le, so ngā kula fongo ngā o ia la ya fai nei le ai na fia la ya fia o mara ngā atua o lo pomoni le toi po malai le o la vai sunga e fa fia ngā lo a fai nei la il fa fita un ne fo la fa saina o lo a fai na fo inicio so ngā tu la fono matu ia o le fautu ngala tatu tala noa fa soa malongo mtanga luenga leo pe a fai e sila fia o ye ni sori ngā tū la fono fa pe lo fatino i nei ni sila nei e fa pe fo i tū e whāra nei e tunu man ni lalangi. Malo, whaptai whasoa i lau whiunga le li malu o le malo. Awa, o le mea lena sau noa fo iai ia le whiunga le li pāre mia i Samoa malana tū la fono i le teimi le nei. O le whano noanga, o le o i lima o tamaiti. Ma te tono o loto a onga. Le alala le nā. O tanga e fo masila sila se special task force fo lea. Ia ma o lea la o sa inia ai le whengainga. Ma o tatala ai le whionga le li pārimia. Le whaatanga ina o na wha a upenga. A lii leo pe a whai o le a halu se o swainga. Le aso talitonunga iai. O lo tupul mena nai tono ni sila. Manei. Ai se a. E avele wha mua mtanga luenga leo. Ile saunga le mu o le lautili. Ai maisi fo i le matanga luenga lava ia. O le mātou fautuanga lava lea i le matanga luenga. I le whaperitania, your safety is paramount. O lo no winga. O lo saunga le mu, e lau walunga i mea uma. Uncompromised. Ioi, e le tauna whaia se vaenga i la matia, i lo saunga le mu, ma saunga le mu o le lautili. O le mafu anga lea. O se whainga lava ia mtanga luenga leo. E whaonga ina lava mai e whaupenga ina mtanga luenga leo. Ai se a, ka koukele i loa, le whale le tātou te o atuai. Walango le po ani vaenga o iei, o le upumoni. O le tele o ta vale o whaatua mtanga luenga leo, ma wai whalau whasaine, ma wai la au malo si, ma wai au penga.
Mawai fo I matupe tele. I ufo lai tonu o la oma mo, o le tele fo I o fale nei marwa fonga le tunu. I o whaia ia kako me pueka kako ka mela fo I o lo tutu, e lo ma ika ngaka ia waku e ta taula, o na lava ta pena na mtanga luenga leo leo, li mtama e tai mtanga luenga, pe a whaios fa inga nei, aisea, e te le hava noa, e ono la matia, e le saunga le mawar seifua. Ia ulaia, o se vaenga pito sili leona le leile o tupu Samoa. So se fa inga la vaia walu pomoli le fo kilo I New Zealand, Australia ma Samoa. O le tele o se fa inga, o lo mawai peno taua, mawai se lengi, mawai e fuala fasainga. A o lo mawai fo I mala o malosi, ia ma penga o lo I te mine o novinga. E taua, walu pung sa vea, se o ki koi fia fo I lo wainga. Pe a umarasifi, te mino ngā ruinga, o lo novinga, o leo umona whaata atitia. Vaenga nei, a wāna saunga le mua o mta ngā ruinga leo, e whaatino na ile ngā ruinga, a wāna saunga le mua o le tunu lautili. Mai, ele ngata fo I le nā, nā na whaapopo atu, se tau le mau fo I lea, o whala au whaasaina nei, ua pei ua atua I ai tangata ni ua maasani le mea. Ele mwhai fo I lava la o na au noa ma se a upenga e pui ai ia le, ia whala au whaasaina nei, o tupe o lo maua mai ai. Mai le toi whewhewe fo I tangata nei e whaanga ia le a upenga, e pui ai o ia, pe a lele. Ma pui ai ma mea ia? Ia, e mana tua, e le whewhe. E o le kaimila vai te tango fia e whala whasainga. Poloka ako nisi o fu o whaiunga, sa o ma whaiunga le lei sa tawana e whaia. O le lao malosi le po au pengangi, e le ngaka pui ar whala whasainga. Pui ai ia, e le ngaka pui ia mai isi tangata, mai le matanga luenga leo, ai mai ka ngaka fu ia leo, kam whai o mai o so whaia o wa ia, koe awe whala whasainga ia. Rona winga, e le moe le ia ka ngaka. Ai o le a whaina toi marasau o le mua lau tele, o le mafua anga lalia. So o se o whainga lava ia mtanga luenga leo, e ia lava ta pena vaenga uma, ai le whaia fufuanga le. Marisi vaenga ta ua tele lena e ta ua, e lena o oe a fia, e a fia lo wainga. A wā, a whapea o lea e te sela I le mea lea, e te alu ma ave, ia o le whaatali tali mai tangata e ona ia fuala au, e te fo ia tu e avatu se tupe tele, I mea ia ua taulia. Ai e fiu e whaatali mai, tasi ale masalu mia, ua e wha ngā ina le tupe. O le ala le mea whai. Ia o mai e le mau mai oi le whale, e o mai loa whaaleanga le whaaleanga tuai manisi o lo o uso, to whaafine, matua, ma whanau. Saole, e whai ma wha manatu I le atunu, un wha mlawele na tupui oi mangeli. Lea sa ia I se ali I masi ona to olua lea na tawhanga e kangakai o I Mangley Bridge. Ona maliu lea o siuso lea. Ia ai soifua si ona to olua lea na to e whina wina ia le mata upule I moliango I lato lea na afia. Lea wa afia ko I malea. Maltorua. Te leo a inga tausanga le nei. Sa vili malimtanga luenga le o ke wharongo peise kimu o isala ea. Lai kai ai le whale malunga o apa, munumuli ange mai lo ai. O pulu whanga ia sa ka whanga I la kou whale nge. Ele o maua kule kangakalenga mga amia. Ai, pe la tau te loa fo I o pele ai, a ua whaia ngai ia wha whiwhere tanga talia. I vai ngai ua kupu o ngor vai se ese o ngor whala o whasaina. Ono nau winga pena tātu tala no le whiwhere nei. Ele nga oe ke a whainga, e a whainga o mai eile lau tili, e siri tau ora vaenga. O le si vaenga e fia watu I se whautuanga I le atunu. Whaisito telo tātou atunu lo wheka ko whakau. Ba ilau ako. Ba ailau ako ko kupe. Ba aise no whaanga saunga le mu ma le malu. E ku uia iau e whelua. E siri tau ora vaenga lea. Kei mirengei. O le to telo lau si ako le wai te minei. O ko kele yo la nga oi vai a ma fai unha fa nga inga ka ko cards for if boss fa nga a fai yo la e fa nga ina le tupe vai se vai nga sa nga le mu mal malu ka ngo kala le lo selinki o nga le kai mi hai lo ai la nga oi lo o va noa
ia se singa vaenga fu le lo ko se kupe se iar kupe ko fiu ko ia e ke fiu ko e kuri na ye se tina sa ina te usanga mo vai le na ma so i fu le akolinga koso i manu ka waru ka ba ma ma koso fa ka ko si tina sa kupu mai ono to tupu fo ile vaenga le ai faia fuanga uma mo lo saunga le mu a o le si vaenga o le vaso nene na matu tonu nam se tasio tamani o le atunu o le kele yo sala le lava kun kanga luinga le lo yaoi ai mai sea pe a fai wo uma pe polo ka vale la warna fitness ne siakina o le saunga le mu o i to tonga ta vale lua o ka ko le skala a fai e ke si la fia o iai se vaenga ua lape le mtanga luenga le fatino ina o le ngā luenga i salani finga na matara no man tamali e fa malo fo ile la fionga ya se man tafa tal papa langye le nga sa uma kalangoa finga ile mata upulea ona iai le tai e sasi e mtanga luenga le fatino ina o la to tuti a fai wa mai de sala ia ke o la warna fitness po la listala o nga mai le la vano ia te o ngia so e fai e pepa ko e fa le nga va kule cancel pe fa le nga ina sala fa tino le vaenga le ele io o ia so ia sa fa tu la vano ina me mtanga le nga le lo a fai wa ise sala wa va ku ke e fa pe le fai lo fuspa a nga ke si la fia i lo fa ma oni sa fai lo fuspa final vaenga le ele o te mi uma Samoa e sa o mtanga luenga leo ele te mi lape i mtanga luenga leo ile fatino ino la to tiute ai a faia ke si la fia ye se vaenga ele o sa oi finga ave lau faitiona ave au fautuanga ave lau li poki fo ile na i su ele mata pu fa mau ki ngoi e kere kong ye se sala sale te tawon e tongia e se la le ta wo vaenga le ono lo to tele ni solta to tunu lo valau mai sa le sa fai de fuspa ia ai fa pem tanga lo ngel fai de fuspa ma fai pengo ka work sa via e lo loto mama malo lo ko fa maongi sa fai lo fuspa finga a fai ke si la fia ele fai so fuspa ia wala finga karier sa langa wa mai haoi ona o le saunga le mu o le lautero lo fea i dungo tātua wala e sere tā ua le vaenga leo no lo va iar ke miningi fasi kero kako ka vale la vesa vea mal va fonga la tunu ai ala ver ka vale le o fai so fuspa ele o fai so fuspa o le fana ele o fai o la tunu fuata no fo pepe fo iar ka vale o le te le yo levano e ono yein manu anga tu ngai la to mala matia le soifua marsaunga le mu o le ave kavani o lo tiute mala mata fai oi ia saunga le mula pasisi ia saunga le mula fa foi no lo sa ia wa fo inisi o la tunu lo fe malanga ia woni i se vai ngai la matia se fu mo saunga le mula tin malo fa te le la vai la fionga le malo le si meta o tele wala ngai le fa ia fo le male ano ia le to tele. Public roads is for public, and that includes human beings as well as animals. Ola no winga. Yo, ola wala mo tangata lau tele elfi ai tangata ma meo meo. E pule for kai favori. Yo, e lokai oi pe solia se pako po se pusi po se mai le longa wala se fa ba mo tu. Se ta wor vanga langa la fa la fu pako e alo. E se ta wor vanga le. Ua ke faia se faia ke si la fia ua e so aina se mea o la tulu fa fonga la tulu ma koso se la vea ka vale ka ngoni poki ngaila ile matanga luenga leo i te tonu o le fasu mar valu i tula po te tonu fo le lusu mar fai tula pe a fai sisi o la vea po se banga fa pe o no winga au ke so anga i so la le e te tau wana siaki po o game au mai e tau. E fa pea asa vali i le kulo i le kaifau i le kolosi nga e la kuala i le so ari. E ke o ngā whai ngai for tu la fono i le vai nga. Ma le si bia la a vai wa matapongia i le kaifau.
Alanga e whai le mautu mafu mai. Mi sasi titi e me oruma pamura me vai ora me. E ava talo fatu la wali ile kali e mai. Ya, o moangu ti a lose Dominico e va pe voi. La fionga ya afa masanga at frost. Wa kasi ia ulava vale ke. Moangu ti okay no ele ngwa fainga ile tu la fono ngala ya langa mobility school da foi. Lo la se fe. O le si vai nga savia. Fai si kero la ko fa se. Scammers, o le version se vea tine to te leo tato tunu le na vala mai te leo nisio ta vale no fa ta mai lungo le tato ma ke ki fu le Facebook pe te yane o te vala un tanga luenga le leo ta vale ni o ka vale nga oi a le o fa ta o ila to ni fai la nga luenga mai ai e te fa mauti no ai va nga momo e le sta vale ngoi ka vale le lua ele o iai se tupe o whaaitala whai, o ele o whai se e ka lafu dungola o ta vale lea, ele o iai se vaenga o whaonga ina, ele ta vale lea ta ofi e se ngā kupe po se security fu ila lea, o le to telo le tātou tunu, e ono mōria o ele whaamsinunga, pe a whai e te whatau ina se ta vale, a munumuli ane maua, o ska vale ngoi, whai la launga luenga wha mautino i o kilia vaenga ia, ai a faifo e kia o mai se ka vale o se ta vale o lai e se ngā kupe. O le kai mea ke suia i le ownership o le ta vale le lalo lo suafa. O mai lo mar company fo le finance company ko ko solo ta vale le. E ia ni se la tu un faingo ko mo la tu sa fa ta una tu ta vale ne ia la tu. Ai ia fo ni se la tu o fiu e su ka kale. O lo na winga. Ko fo ir kako trade mi po kako ka kila e kako ta ka I tato farta vale no I tamani o le tru chi mana o le Henderson cars o le GM cars o la toni e ke mau ki ngo ai se venga fa le tonu e ma fa yo pui o po ila ko fo ila lo lo tu la fono fa ta wing ai fa ka wo no va nga le no tato ma ki kila Facebook o le tele o la vano e fa se na yo se tas I nungo penga te whailangi ni. Ele ngaka lai kawan. O mea alofo kirisi masi. O telefoni. O āwainga lo whatau nai. O lona winga. Whailaunga luenga mai e alwha mautino mo mua. E leongi vae e leongi o luanga oi. Lua. O se no fuanga tau te whailo I e me la tau nei. E whesuia I e o loa marseleni. O se no fuanga saunga le mu. O no lo ko kele la ko e ko vakurku pe fasi ka ka le ang fata wata vale so sola le ai se ka vale le se kupe ia nga manguanga le la ia le fo ma ia o lo na winga Faiva nga uma te sila fia o lo sefe o lo saunga le mu ia ma e mau fo le o lo fo o se o lo le ma to o ia to lo na le de wa whakawing. Ia, nena. Malo, pātai, ona ua o I le taibi e tā walunga I le tā por kalame. Ai, avatu le whakmalo ma le whaftai, nei lava fo I whautuanga. O lo tu I nātu ma le nganga moni, ina ia saunga le mū, ia malapta ia I fo I lo tātu o te noo. I taibi nei o fianga, ia, ma le kilisi masi ma le tausanga fo. Ai, a whalawelawe, tupu mai, ia ai lei o le e whaalonga mai o nā lava tu I atu malapata I atu ia le pa ia maulunga le tunu ia upu mulmuli ma le sa mulmuli I lau fionga tai lau fionga sa vea pe fo tato alis fasala lau I le nei tu la fiafri tato por kalame Samoa ia mo tato tunu use weekend fifia ma se weekend manuia le lofo le tua ia mo I la tolo sa o lo tāpina ia se whainga malanga I whawhatu au kilani ia whamon mole sila to mo le ta vale po ato ona le leima saunga le mo whainga malanga ia vai fo I a yesi o tango fia la malosi ko kolo le malanga I lisiaso ni tango fia ia le ta vale pe afe o la e whanga ina la malosi mo la to la whanga I mata whaonga le nei ia whaingo le vaiaso ia maua pe o tau se ta whaonga fifia ma saunga le mu ia mo la to fo la o le loku ia whamunia le tu le tato tunu tapo inga la whenga I le aso a tai au se mātu sa pati ia whapea fo I le sa pati fo inisio le tato tunu whamunia le tu le tato tunu whamunia le tu le lau whionga sa vea ma tato por kalame whamangano le atali pe a whai uise se le tato tunu umala o nanga o lo whenga iai mana tua
tasi o le tātou numero le mau ina inu tanga luenga leo pe a whaile te whili po tina se whaala whafose o lo tupu le teimine nei tasi o lima o le vaenga le te li po tia ai so o lava se vaenga ma se vaenga te whitala noa inu tanga luenga leo i le ngata i lungo le telefoni a le o penga te whailangi ai le se whaala whafose o lo tasi o valu Faiva mau ele to ona so lava se taimi so sani ya te oi sa moi vaenga o le tula fono fa mamalama laua ia te tau. Tātou toi wheloi le vai a so fau mo le lofo le tua. Ia, ila songa fua le wake ro, las whalei le koe wheloi kau wasa vea. Mani ele. Kamni ele toi lau fionga, ia whatua fo i malai ngali. Fa apelo lor tātou tinu, mo se kiwisi masi fia. Ia, mai se fo i se tau songa fau manuia i le lofo le tua. Ia, ala tātou toi wheloi le songa fua le tātou polkalame mtawai. Ia ona whao mai leo fufanga ia ma polkalame fo i ora neiva ia so mara ni tausanga i le tātou atunu weli o tui whainga marolonga. Ia, malo whaftai sa loa o leo ua whai fo i tua mawha whili malai le seunga ma ua matalupe fo i le seunga. Ia, ma whaa i whanua o le whaatamaso ali inga. Ona o le tulanga ole ta vua tele o oe ma le tula fondo. Ia, le li malu o le malo o le sunga le satini. Tu manu vau siki asiu manuia te leo Faiva ai mai se fo i le sapati o lo alo tu e le kale si aso fitu o le toe fio mai ai mai se fo i o le fai ungo le neiva yaso ya ai anga le leile tua tiu te ma Faiva alo filima te talo ina ia pui puia le soifua au auna le soifua tautua ma le soifua ngalue iso se mea e feta aloloa iai fatino ina o tiu te awa pe ofu leo pe le ofu e luas full fai tu la fitu aso le vai aso e fa malu e pe ma fa tino tiute fa leo fa li malu o le malo ai o le ata fa ma vai le pese le fa na mai o le li i fa olo Yesu Keriso mai le tomaita i o fale o ki tonga va ai tu tea Federico Smith via tele ne fiafi e fa sui Saunia mai
Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se tala fiafialaning mo I lātou lo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing I le mautou Samoa I mangele, e nau le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lātou eanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lātou vai, morisi whaamtalanga whaosauta iane, I le olua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, morisi whaamtalanga, I le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Tala whalawa o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ia, toi whatalofa I le pa ia lasi o le atunuu. Ia, ai mai se fo I au mai moanga I lunga le api o fōlinga, ma le Facebook page, ia whapea fo le tātou YouTube channel. Ia, ai mai se lava le ala leo, tasi 5 a mo, I au kilani nei. Ala e whalongolongo mai Samoa I le tasi o ono.
106.1 FM i Samoa. Whatalofa. E le pa ia ma le lasi o le tātou o tunu o whita loloa i mga ala ese o pia ma le tauranga. Ia o whataunga o le asusa, ia ma le sa pati o lo o mua. Whatalofa ia te oe, ia ma whamalofo i tiuta ma Faiva lo Filipa, sa auto ngā pati ai i le so. Lunga le tātou api o fōlinga o le sunga ia Sami Ioane, talofa Sam, ma lolo sa i fōmanuia, na whatali ia Utuveli, ia whapea fo i le uso ia tausili. Tua i malo, Sam Johnny, ia whapea fo i whawhawina tāni, ia lua mua mai lawa i lunga. O le fionga ia Loli me sepa se lau Channing, ma lolo sa i fōmanuia, ma lolo fo i le ngā lulue, ia e mai se fo i ia le tō tele o leu anga i mai. Le fionga ia buangu tia lose The Rose Tomenico. Uia li i malolonga o le whai ungo neiva yaso ma lo fo i ngā lue lau fionga buangu tia. Ia e mai se fo i ia leuso ia afamasanga Ata Frost. Ma lo le ngā lue Fili Maua. Ta alofa lava ma lo le soifua manuia. O Luma Pauli. Fa pe fo i Have Faith. Mildred Stalin. Le fionga ia afamasanga Frost. Ia fa pe fo i le tupaitai o Jane Vainga au. Alole soifua manuia. Hans Webster, mai Perth, i Australia. Talofa lava ma lole soifua manuia. Ia fa pe fo i le oi leo wanga i mai lunga. O Miti Soli, talofa Miti Soli. Melenaite Niua. Alole soifua manuia. Watching you from American Samoa. Talofa yu tātou ainga i tuila mamanua. Alole ngā lulue. Whapea fo i whamai olo o mātou matatu from Palmdale, California. O le tamaitai o Pharaoh tuone mai o Tara. Alole ngā lulue le nei aso. Line i Sara. Ia whapea fo i tamaitai a Mei a Vito. Talofa lava. Ia ele ngā teilea. Whamai nā whatali i alo whatu i le fionga le li satine le li malu le malo sunga ia tu manu vao a Sergeant Siki Ashu ia manuia li lau sapati a bese fo i le anga i atu i lunga le ala tele o Nese Tavale ta alo whalava malo le soifua manuia o le oi le si leo anga i mai mawaenga ta alo whalava malo le soifua Rosalia Lafonga whapea fo i whapa ia whepule a i ia ma vaenga talo whali ma vaenga alo whambai ia le sunga ma vaenga i le li satini ia le na Sefo Nicolau talo whalava malo le soifumduia manuia fo i le whai ungo le deiva yaso ia ma le sapati o lo o mua ia whatalofa i leuso oi il tamaitai la e Pasefo talofa lava share our programs so that people can also enjoy and laugh at the issues that we discuss. O le tamaitai o sia lima aati watching your show from Indianapolis in Indiana. O ka ilma mao le stete a leo lo mai mo mai ai. Ia mai mawaenga ma lo ale tau tala la me ton Peter and Eliko talava Merry Christmas to you a lot my boy mai inai Saint Malachi po ngato malaki i Swanson Road i Ranui Henderson le sunga ya Tor Brown ma lo le soi formuia ma lia tau lima po tu lima ya a lot my boy mai masiona ai ngai Brisbane i Australia. Ya, maluia fo ni sapati o lo mua. Ya, fatalo fatu i le uso ya mawaenga. Yo, le uso ya Tor Brown. Mareko Lolenese, talo lava. Ya, le leng. Ole, fai unga fo o le dei vai yasu. Ma le tele o mbeo lo tutupu e pei. O na iai ia. Le fono muri o le nei tausanga, ta walunga ai ngā ruenga le pāle mene. Ia e whaai upuka la, mo isi tangata o lai le lei. Ioe,
le mauta fono atoa ma le pale mele. Ai mo isi fo i tangata, ia le toi tau whai atu. O, mea na tula i mai, tuli ia stoi nei, i le asolua toi sau i le asolulu toi tuli fo, ono le atoa, o taimi fo i lea. E luas fun ba le whai tu la, ia ai sau noa ia le fionga i le ali i fonga fitalai, le tama o le ainga le tai, fe mai. Ele ai, ele atoa lau luas fulma le wha i tū la. Ma le mea la lea, e whai atu ai i a te oe. Ia e malie, ia e malie, toi alu, toi malolo, se i tā, le taimi e te tau ona e toi fo i mai ai. Ia ona e koe sau fo i la, ia lea, toi lua se fulu nu te i le se fulu lua. Ia ai koe ulufafo lo mastoina. Ia ai wha umai lo ina. Ia ma le fono muli o le leitau sanga. Ma whata ape ai lava le paia inga lona sful ma le valu. Ole tātou whainga malo ma le pale mene o Samoa. Ia tā ua tele i le whaafonga le atunu. Ia ai pita te māsangia i le whaaleo ni upu mata ngā sāla lafu. Ia e le toina lea. E le fionga i le teita i o le atunu. Ia maua whapena lava ma avea o seila. O lea lava e alo whanga whapea. Ia o suanga tamba. O suanga wha tamali. E le whapea ni me whaieni suanga wha tamali i whapea. Ase tangata ma ua matua tele i te tonu o le maota. O le toi ulu teia lea o le palemene. Ia ai na te le lafo. Ia ni upu whapea. I se te tai o le atunu. Ia, nala ua whaasa mō me le to ina whamen kua ova kere lo karapero lo sieki. Wale, wama kua le whetau i lava. Ia, ai tātou te ono saipea. Ia mamata mata mamai moa. O a fo ni tau lumanga. O le toi fo i mai. Wa lea la ua sau noa le fionga le li panemia. Wa iai ia le mata upu o whato ai i le ofisa o le fionga i le Loia City. Ina ia whai eini au lape. Pui ai le malu o le panemene. Ia whapea fo i au sufono uma, i lato uma. O le au sufono, o le palemene, ma le fono usu, ma le fono sili o na maualunga. O le atunu, e leo ni suwanga na whatama. Ai whafonga le fo i na matau pulu nei. O lea fo i alo whanga whema i na whai whafono wa uma le fono. Ai whai le teimi o le inu ngā ti. E le i uma le fono. O lea na o na malolo e o e whai le iputi. O upu masandi o le atunu ule nei. E malae tau ave, e maota tau ave. Po o to tonu la o le maota e whai ai la fonga ia. Po o fafo mai foi i lalo se fale ie po o le malae. Lea o la lafo ai upu ia. Whafonga le lei. Au o tu te tala pepelo mau tau alo fanga. E sui ai le mata ngā o upu wala lafo. Wa malae tau ave, wa maota tau ave, pe whape nei le whunga mutia, ai ta o le maota ma le malae, o le maota lava le nā, o le malae lava le nā, o tia whau lava le nā, ma lona ma malu le nā. O le tala pelo, ma alo whanga makali e iai, tau tali e iai. E mata ngā, e au le anga, e le lei, nā le amana tua i pēr, le tau wale ai. O lea toia ina maana me e whai tono le mauta. Ona, o lau sila i ei Samoa. Mea tonu wale tau le kea, le popole, le popoi. Ua le whai ala meo le alofanga, fo lele as an excuse. No, se fwoi ma le tangata e le lafo i ei nei tala. Nā lau whatu le fionga le li pāmia. O le a ovalo le mafo whau. Wa matua tele. O le tala nā le fonga whatelai.
Oa e matua tele. Ai matua I mafia fia tele me e te whaia. Ma e solia ma e wa ai maulalo ai I tu la fono tu mau o le mautale nei. E te leo toe tu malo. Wha longo I le fonga fitalai. O le pule o le pale mene. Ma wha longo I le te itai o le tunu. Malana la hunga. Wha minister. Wa uma o na watu le whanonga o le fionga le fonga fitalai. E tau fi ai. Na ona whatati atu I lumo le laulau a fono. Se ia iai se tai au. Ona tala noa ina lea o le saunoanga ma le tulenga wha minister le fionga. I le li I panemia. A le mana o le to ina sosofa le valea. E le fia wha longo le fonga fitalai. I le foi la o sau ma wha pe mai. E siri atu ia le fonga fitalai sa iei mua le sunga le papali tele ta eu li o masapam. Pe mai e siri ma mau atu I le whale kiki le o sau ia siri lei. Tumatua I o uofo. Ai pe ia no foi atu. Ya, na o le ata le me fai iai. A waini I toe amana ia le pola le motu mai tua. A wa e mai mau ai ia le taimi o le pale mene. Ia e na o na wha manatu ai sea. E na ia iai sea o ngāo mene I tupu. Leanga o le wha fonga ma sila Samoa I tu e fio le rangi ma Samoa I Samoa lava ia. I mea e au mai tono le fono le tunu. Lua. O lo iai au ngā tūpulanga. Lalo vawa o Samoa. O isi fo ia te tai o le tunu. Iai le tai au la tau te anga iai. Ma se ei ino foa ia o le pale mene. E fai masui o la tau I tu malo e momolia le tō wha I le mauta. A oni wha teita inga le leila ia e fia vava ai ai. Ona wha pelea, oi ai. Na iei fwa ala wali ma kua ia sa iei tonu I ma whaia la tau la fonga ma mea wha pena. Wha le mi ngao, wha le ma whau po lea. A rea e whai ale upu le nei, bai leo se upu le nei wha pea. E le milia wha au, e upu o le mauta. E le milia wha au upu o le mauta. Upu na. Te alu e whai o le tau whale, ma le whai le tau ainga, ma whai le tau malo, awa o te lofo I lava, a whai tono le nuu. E ke e awa salai, ma sesi ma tu ai ma le ati, a le nuu, ilu ma whale o se ainga. Na pauta ngata latu te whaia upu whapea, o ta ngata e le mi ngao, e wha mawa lulunga, e wha sau sili, ioe, e wha mawalunga. Ioe, o le mea lena e maitawina e tangata. A whai wale aise se vāna nofo e tausi ai le vātapuia. Ia le mea lena e tūlai mai. Bawa leo le tala tangata, ta I wha mawalunga tele I tangata. Ta I wha sau siri fo I nei tangata ma lātou upu e la lafo. Lala me whai, lafa me le tusi. No, amu ia e loto maulalo. A wae ta ua I lato. Pe a whai fo I lato te whatupuina le file mo. Ia. Ta ua I lato o whanau o le atua. O atali I mawhawhine o le atua. A o I lato e fia e whaafe ino ai tangata. O le solitu la fono le siliona ino iai le atua. O le whaolo a taua o la ngona o tangata. Ia, na, o watu se nā vaenga. E mawhau loloto iai. Ia, mato e tū, matilo, mato e tepa I le sāwalinga. A wā o mea umalava la e whai le teimile nei ma le manatu o tangata nei. E whaalango I le whaamsinonga. E lau mai eise I unga e whale pui la uli ma pa ai lana whainga malo.
tau se sila iai le mea o lo faa na nau iai nei tangata ma faa moe iai. O lo sila le atua i mai se foi i la tau e whaia le whai unga o le whamsilunga. O na, o mai leo la utala noa. I se mata upu sa o whano noa i tele. Na au maia i lunga e se tasi o li i lea tau te whaalongolongo pe iai o utala noa atu iai ma la patai atu iai. Ila na mio leo lo whai nei o le tau whaavalea. Ma le toe fia le leifua i te itai o le atunuu ai. O lo whaatalofa iai. Ai loa le lei atu e tangata. Lona manatu e whaaleanga le te itai o le malo. Le sunga i le pale mia. Le fionga le lauli a le mali toa. E le ngata le da. O le li le o kanata. O le lava o lo o tuli maima au fiu e wala au atu iai. Nā la te lua le leila o telefoni. O lua tasi lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ono nai a inga mai au se tālia. Wa matua i mātitiva ma whaano noa i le tele o se leni na lātou tutongi i le tangata le nei. E whai ai o lātou pepa no whamau. Immigration Services. Lea lava o lo tangi mai aso uma le tua fine ia whale walu nā tapu masiona tō lua ia lua iwa nā tapu. Does that ring a bell in your deaf ears? Nāl mewa musu ai. Malaysi a inga lo ye te utusi a inga nei. Mali siti o lātou tupe. Ioi. Wha mole o ele tama leo kānata. Whai se fuafuanga i tangata nei. Wha fo i tupe a tangata. Pe te vili mai fo i a te au. Ala o mano promisi au te a te oi, mai te tali tonu iai lau tala leo ua whai. O te o atu ma watu tusi nei, ma telefoni a tangata nei, to the Dean of the Law Faculty of the University of Auckland. Ta whena e alue a oa o le tula whono, ai te le tausia le tula whono, te tau whaavalea i le tula whono, ma ta ngata, o le mawhai o na puipuia i lātou i le tula whono. Ai se a ea ua whai e pēa whapea. Ea, e te tala noa mai. Whaanoa noa i le loto. Talo whai. Inai a inga. Ai sila oi i le māleia ma le mala leo o mai i a te oi. Ua e pule, ma fia pule, i le pule a le atua. Wa e nofo ma whai tala, ma wha whioti tangata. Ma tau i tangata ua wha malaya ina o tau. Ona o tau upu e la lafo. Ia tu le epa, lalau whi au e te pui ai fuotu le epa. Wa e wha whango le mafau tu le epa mana upu e la lau i tangata, ma la lafo i tangata o lava le paramia. Ei sau whi au e te lotea i fua tangata pe aoro. Ina whaali tu sao loto ma la ngona o tangata. Eoi. E leini upu leanga o la lafo iai. O lo whaali sao loto. Freedom of expression. Freedom of speech. Of what we see and what we hear of the man. So I cover for him for. Eoi. Na fai fo i au tala leanga i atu le epa. Auto uba malawali i o sai ama. Ma le tolu o sai o leo wa. Totongi le tolus fuluafe whatanga ilo na watu pepa e o ai Australia. Tau fia ma le toi fai o le lato por kalamba. O oe le sitangata lea. O lewa na tau na loka pa e tau nu u Samoa.
tal sa o talana. Ova ma mawhiwhi alo le mawhauwhau ma upu le ano e te lafo i ta i o le atunu. Ai maise le fionga le li paramia. Na ona e whaatanga whaatalofa lava. Nea nai ta o le tau whaavalea. Io, ai muri ane. Ne voi na e oso i le mata upu. Whe mai, e te tau ona saini e na uli. Ia le tupe le 5 miliona. Ma whai loa. Ona a mai le tupe. Tō le alau whea. Le alau whea au manongi le anga tulou. Whaafonga mai e le atunu. E te pule ai fua. E le fina ngalo ma le tō wha. A le fionga le li pāramia. Mea nai loi le matua vai tele. Le mea na wo iei oi. Io. Vai alo mawhau le mea ona moiai. Nā fo uai loa matilo fia atu e tangata. A e sila le lei i le tō tele o tangata nei leanga o leisi alo o tea pe ato sa ma soa i le misiona na paua leo o le atalii o le fionga ia pe ato. Na se mai ma papatiso ina. Ile e kale sia Yesu Keriso la pa ia o asunga tai. Matali lona wala aunga e alu ai e tautua i le ngā luenga tālai. Na maso ai i le misiona. A pia Samoa mission mamai ei fatasi le ofisa. Oni fesoasoani i le Palestine ia tanga loa malingi tia. Mai le afio anga o sale longa. I le tele o tausanga ua mawai. E rawa, anga i mai ia le tōtele o tangata. O le ainga, o ngawhani nili malangi sisili o le fionga, i le li i Suiminster, ma le li i Whaipule. Ma o mai le lātou whaanoa noanga. I lau nofo ma whaoti, whaavave, whaafuosei lo lātou tamaa. E pele i o lātou loto, mō lātou wanganga. We whaasala lau i lunga le social media ma lau polo kalame. Ua tuu mā lo, le fionga i le li i Suiminster, le fionga i le tofi o le tu mā lo, whaasale le anga wha. Tā lo whai, i loi mata whaano noa o le ainga, paolo mangafa, a inga e fia. Nā le mewa e le whaato ese ai. Whaasifo i le atunu ai maise le a inga. Le whale tua o paolo mangafa o le fionga i le li i Suiminster ma le tofi o le tumalo. Le toi ulu teia o le mauta. Aisea, mea leo e loa ai. Mole anga lo ngafau fau. Wai le loa fai le ngā luenga. Wai le sa ili masua sue. Where's your research? Calling up people whether the news is accurate and whether it is true or not. Make a public apology. Uso. Alu e whai sau whaato e senga. Na o mea leanga ma mea māta ngā. E tupu mai i a te oe. Leanga te tau whaavalea. E oe. E te tau whaavalea. E au na whaapena lea. O na suso atu ai ma le tau whaaleanga. Iela. Mata ngā i o le mea ua whai. Wa e nofo ma whaoti. Ma whaau ma whaafuasei. Le ola ma le soifua ngā lue ma le tautua o le nei tamali i o le atunu. I le na o se tamali o le tofi o le tumalo. E whai fo i ona tofinga o le ekalesia. O se tamā
o le nuu ma le atu nuu ma o le tamā fo'i o le malo, o le tamā o le itu malo. Te ofo au pēa tui fia sau I lunga I popula I tangata ma whaila upolo kalame wa ei loa. Wa matua te li ama ova le mawhiawhia o le whaavale valea, ma le whaavasi vasi, ma lou whaata mala. Ma lou le whaia le lei o lau su enga. Ai whaia I le mea tu pito le soifua le tangata. Ua oti, whaama nava e ka nata ngā luenga a le toina. Ai whai maata ata. Ma whai mai. O le mea fo lea e o iai le whafonga fitalai. E māleia. Pe vave oti foi. Ona o le tula fono na ia nofo ai matuli I whafotuila e pa whaalua. Mai le mauta fono ma le palemene. Whai malana la fonga I le tamo le ainga le tai o le whafonga fitalai o le mauta ma le palemene wha mai whaai tete. Whaai tete. Ia upu mautala, ma taanga e la lafo. Se wawai e le mafau fau. Ke loi. Te le tau whai atu tala. Ai e loa le lei le maftianga o iai ngafa o ainga. Mani au whaasasa vea o le fionga ia tea peatu. Whalolongo a inga. Whetā ngisi a inga ma whanau e tau iai. I le tala whaanoa noa tala pepelo. Ma le whaatupu tala. Le mawhauwhau pepelo ma se. Oi la lea ua tala noa nei me tau le pepelo lea ua matua mawhiwhia ili lo ngutu. Malo mawhauwhau. Ia le na whawhauwhonga le iai ia le tunu ma le mata ngāo le nei mea ua whaia. Whai se whātou e senga. Oi o lua ia na tau pule o mai loe whaau tili to ina. Therefore, I will find ba la lafo ai tala whapea. O ai lava le tangata e la lafo ni tala leanga. E winga i atu le epa. O tangata umana o le a malaia ma o le a vave fo o nao o mai ei le oti. Te ofo i le tau le mi ngao ma le ana. Ma le mafau e loa ai. Whaavasenga le winga o upu matala. Ma Faiva pa ia o le atua, ma Faiva o le tangata. O na o le atua. E whaia le Faiva le na. Na te au mai le tangata, na te toi whafo i atu le tangata. Ai le whaia e oe. Ma la pata i tangata. Pi e tau whawhiwhi. Na o le atua e pule le ola. Le pule i o to. To mena sa whaima le. Ma sa ia ma le fine na le lena loka nei ma tau fio I Samoa. Na ua matua ua matua ngā pelu uma pau I whainga le whaamsinonga. Fia pule le ola le tua. La lafo upu e whoringa mai ai ua outou whetuu le atunuu. I le whaanga ino le lātou ai ata tau le ngangana e wha leo ai le ngona ma le sao le tonga le tangata. Freedom of speech, freedom of expression to whoever that they want to say something to. Nalale nai whea tui ati oeri. Le matanga I o luto e sau I lunga. Ma ia mali e fo I o lau tala na whai mai whea, ma whea. O ele tangata na vili ai. Na wha pe whea. Se manu wa lewa na sau. Se wha silanga ale e fionga I le li I pale mia.
Pea na tupu se mea whapea, ua langona le leo I rama. Ua wha ia se tasi o poutu toa. O le maota na ia mua. O le maota foi, o le fale o Samoa, wha tua I le atua Samoa ua tasi. O tō wawai lei. Whatever na sau foi I tua, the official press release from the press secretary of government. Ne whai lau tusi ale pālemia. E tau leo mai I ala wali ina ni whai lau tusi e front mai lava la uli. Ne fionga le li pālemia. I say vava ailai. No. Vava ailai ne me ta ole ayoso a popa. Wha valvalea. Wala. How can you hide such an embarrassing event and a piece of news, of fake news? And it's the life of an associate minister. It's not just any ordinary person. It's a member of parliament. It's one of the eldest member of parliament of Samoa, an associate minister, a well-respected father, grandfather, great-grandfather, and businessman. Titele loa kanata. Etele loa le to ina lea le millionaire ale motu tele I se lafai. Fai pisinisi te le ne te mao a inga. Pa malu atu Samoa. Wa utuwa e lua ni mata upu lea langa e ti ngā le loto. O nei stasi sa siliona. Wawala lata I ai le ainga le nei o le to ina e maise si o nā talii. Ti ngā ona I tangia ona. Ua sau papatiso mahalu I le aonga I pesenga. Mahalu I le lotu. Matali le vala aulia na amai le maunga o siona I le au siona o le au perfeta ale e kalesia Yesu Keriso lau pu io asungatai. Fa mai vena Elder Peato Elder Tea Peato Sau I nā alu e whai oe ma mea whai ngā ruenga ale atua as a missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. O se soa sa sili as a companion to him, as we were both assistants to the president of the Samoa Apia Mission, President Tangaloa Malingi Tia from Salilonga. Wawava ailai. O le toina lea, e ola ai le tu malo. E whai ana pisinisi e ngā lulue, ma whawhai ngā luenga ai e te Peato, le tele o tangata. Ma mau ai a lātou se leni, ma o lātou ta mau ainga, e tausi ai o lātou ainga, whai mea le lotu, whai montanga le nuu, male I tu malo atua. Ai sau oe, whafua se inga whaoki I le ko inga. Ia vai whaelei o le me te whelua I. Ia. A wai le o se mea longo le lei, I le whaalongo le whanau le to ina, o na ainga, o paolo mangafa. O le nuu ma le tu malo. Ia. Te ua po e oe ni tangata. Yeah. Alu e whai se whato e senga. Whai se whato e senga I le atunu, whai se whato e senga I le lii whai pule, le swimming star, lona ainga, lona nu, lona I tu malo,
Se whātoi senga i le pāremia le nale. Wa e whaoti, whapōsei, se tasi o swimming style lana kāpeneta. Malana whai ngā malo. Malana vaenga whau whai. Wa wawa aila i le whai a ia. Wawa ai i ai le whai a ia. E mawhau mua le mele tamaititi. Vai tele. Atalo fatu i le sunga ia to ala. Toa Brown, watching you from Porirua. Talo fa lava malo le soifomanuia. Whapena fo i le tamaitai o mei avito. Si Vale Pasesa, watching you from California. Tufal tato por kalame. Ia le la tala noa i nei tangata. E te toe fiu kanata e ave ese le luma ma le mata ngā o upu wa whaalele. Wa masaa le ipu vai. Le mawhai ona toe ao whaatasi mai. A wala ngona o le whanau ma a inga. O wōpele ina ma au mea ma mai le to ina lea. A lele whafafonga tua asina sina o Samoa. Tu mua ma pule. I tu au mana taua. A inga i le tai ma le waa o fonti. O ngafa uma o le to ina. Sua ma vai whanua. Fofo mai tūlang. Ta ole masale au mua. Le fale anga fulu, ma le la au nā montasi. Le nofa ma upu ma to o le fale ula. Le fale tau aitu ma le fale tau tangata. Talo fai i langi fasino. Le vaea le fala o oto vai atu. Pa ia mamalu o le tu malo. Ao le mauta fono foi ma le pale mene ma le fono usu le kapeneta. Ne whalongo longo mai a le atunu. Ai tu tau a ngai o le malo. Le loto momo le whaate ia i le tala whafose. E o lava i le ao le malo malana masiof. O le fono sui tofia. O tama a inga malatu tama. Mele nai tupu, mele nai tupu me le whaafia poto. Me le mawhau. Le manga whangafa, whailau sa ili ilinga, do your homework. Don't just come out and shout and shoot. E wanti lai. Mel nai tupu ilo nofo, malau le lea o onga o le atunu. Ma le vā lea o te itai o le atunu. Wane. Tala noa o ia i le telo o teimi whe mai. O tangata umalai o i le tua tu le epa ma le lai i tua le HRPP. O tangata ata mamai. Tangata popoto. Fo i mai universite. Mai o lato whailonga. A le ale mea lea wa e mata mata iai. Wa pale mia. Le tangata na e ula iai. Ma e tau whaaleanga iai. Ele se tikeri. Whau umai i Sasina University. Awa. Dai te nofu whaitala nā. Ai wha mata ngā. Ma wha mau lalo ina ai. Whaipule o le HRPP. E o lava i atu le epa. Ma fo i la o le mawhai nei. O tau tala nei e whai. Toi whai nei, toi whai tai au, toi whai fo le steimi.
Fe mai e le ise anga va e mawhai ai e la auli ma le fasta na wha foe se malo. Ma tai se malo. Aia. Alti ke real na leo la auli. O le fue o le launga ma le toto. O lana apa fafalo ma lana solo fafalo ma le valusanga. E mana ia. E mana ia le mata ma le whaalongolongo. Le saula o le tama malon tike rinia. E launga mai luma ma whaatonu le atunu. Tai Samoa. Ma tau mai a Samoa o mea ia o le awhai. O whainga whawai fau i o le awhai. Ai le mali ai. Ma whaalili i le situ. Launga mai la auli e puno nou uma i lalo. E launga la auli i tumua i o tangata nei. Whai mati o ata e puno nou i lalo. Nan mea la e puno nou i lalo. Puno nou i lalo i le masiasi ma le matanga. Le mawhai o na whaafsanga i mata. Ma wawa ai atu i le mea ua whaia le atua. Le wawenga ua whaia le atua ua whaatu lai mai ai le tangata. E le ai se wha i longa. E ta i le atunu. Nā le puna noua. Matala le anga i e whai. Ta maitu lepa. Saini le mea lea lauli. Se au mai le 5 miliona. E whai ei mea le nakapi Samoa. Ai tali mai lauli le ai. Tatia mai i a te au. Se mai o na mātou lauli liu. Ma whai le mātou tonu ma Australia. Ma saini le MOU, Memorandum of Understanding. Ina ia whaatūla whanoina. Le lufi ina, ma le whaasoso ina o le tupelea. Hold your horse, tawhiofi mamau mai au tau sol whanua. Wau tala nā, la iona whiita tele la wari i amat. Oh. Tala ka ngāri o sa veari i e. Aia, o tala sa o tala i e batu. O to vai fo i, toi a ale ai se meo te tau tala i ai, ma whaasoa i ai. Mangangana i ai, o le meo le a tupu. E tupu lava. E o lava ina tupu. Nio. Le foi la o tau whalongolongo mai. Wau whai atu. Leo mua talia le talo sanga le HRPP e whaalawe lawe ai ma veo se tū o le whamsinonga. I le wā o le whamsinonga le mata upu o le tangi tau pālong tātu i loma. Whasanga i atu e lupe ai whapena fo i toi lupe maana fo i tangi. Whasanga i atu i loma. Ai ua maali lia le auso. E ave tū o le la mata upu. Ai tangata ua talo sanga ina ia whai le whaalawe lawe le HRPP. Lea fo i la ua iai. Ma tangata ua whina wina ina ia aua lawa ni toi ave i tua le mata upu o le salau afe tala. Lale me utupu i mole mau. Pole ma sisi e fia sau. Nā le toa lua la. Feo iai mori bau, e ono sifuru mon tupu. Leo fai mai. Nau le toa lua mori mau bua uma o na samania. Masapina e o mai e fai la mori mau. E re fea. A mai uma tangata ia. Ma ave uma la tau tusi samania, ma tusai sai o mai e fai tau mori mau. Alve siri la almena le whaia i whapena. I le taimi fo i na ve vela ai i le whaamisinonga i le wā. O la wofo,
Ma to mata le ota nora to mata. O le mātou I tu malo. O le ano a maalua. Nā mena le whai e whapena. Sei whai ni tusi sai ma ni tusi sa mania o le telo isi mori mau. Na te I awa disappear. A waina ia I tua I le whaunga ina ia awa nei whaunga ina mori mau nei. Lea la mo tupu tonu lava I le whaamsinonga le nei. The repetition of the same thing that happened in 2021 with election petitions in the court case of Leota Tokmata, Nora Tokmata, and the constituency of Oanoa Ma'alua. Nalan meo le whai. Tatonu mai la ia lea. E o ina matua le lava va ma fau fa masino ele tu fa va senga ina o mata upu ia wa ve mangasu ma fate na ia langona o le fa masinonga ma le mata upu fa le tu la fono lo fina wina nei e ua ina fa nga e wha masino le mata upu e ta ua o le judicial activism. Nā le winga le upu le nā. O le whaita lia le nā wha masino. O lo tea matango fia le wha masino nga lea. E wha pe ai. Ne ai. La tātou toi o I le mali lienga mua mua. The original agreement between the two gentlemen. Wa tele le ngasu. Lave mai. It is the discretion of the courts and the two senior judges, including Chief Justice Satiu Simativa Perese, to use judicial activism and cancel and throw out the case. Lela, Fatalofa ia tai motoa Walton. Whaalonga mai Wellington, e whatalofa atu I o tātou ainga malava. Ele lau mua I Wellington, e mai se fo I le ofisa le fionga. I le komsina po le hai komisi, le fionga le whaasina to le foa, awhamasanga, whamatala. A mai se fo I lo o waa, ia, whapena fo I le fionga. I le konsula le malo tutotasi o Samoa, ia ukilani nei le fionga ia whemata, palusalua, whapo le lua ma le whaltua, ia le au pepe ma le au waa atoa. Whamuri atu le kirisimasi ma le tausanga fau ia te utou, ia ulua fionga, ia whapea fo I le mamalu o lou tau ofisa ma lou lua au waa o loo mawhai o na tautua I nā I Samoa. Ioi. Tau o tele le mea le nā. Au tau wawaifola I le. Ia au tau wawaifola I le. I le ali I le nā. Ia ona whapena le ona whai ai. Tole, alwe vili le atau o savea. Tau ona whaise fuafuanga ina I tangata o lo whtangisi mai au Australia. Wa o te lore le, I le ma whai ona toi fo I tangata le Australia. Ioi. Te lore le I le porkalame le wa lai ona sau, ma au mai. Ma o te lo fo I, no pera mai la los tula fono mani aia inga. Ja. Ja, lele. Ole sunga ia Tor Brown, talo for lava, malol so ifumnuia. Fale
na wā mano tālofa lava malolo soifo manuia mai vaitongi I Amerika Samoa tālofa lava. Ai ono pene fale wa ai tālofa lava malolo le soifo manuia whaftai le mafuta mai. Ile au unanga ma le tautua ale si ufonga o Samoa. Nā tātou wō e ia tātou tala ia tā ua tele mo le sila fia foi e le atunu. Ia a me se foi o tātou tala mai I Australia. Nā tātou wō I tātou tala na mai Australia o le tautua ale a fionga I le faletua. Ia Soyula Radio Samoa I Sydney I Australia. Ia usi meira whaafonga o le toe whaasala wina lea mo le teimi muli muli o le nei as whareile o tala mai le Pasifika, Australia ma tunu e mamao. Talafalava o se whapoponga talafogo le video Samoa I le Neas Whareile. O whailoa le paramia o Stadio Anthony Albanese o le amatua wa ai lana whainga malo I sau noa ngai whaatupoi le ita ma whaamarino ai le paramia o tūla whanofo o whaatulanga o le ataula I tonu ia I lātou e whaatupuina le ita I le vāo tangata e meise o whewaiwai inga ma le whao Sofia o isi e muri tai I se talitonunga po nisi tu ainga manatu. O whailoa le BBC, o le atuina fo'i ma le malusi anga I le Minister o le Home Affairs, e whaaleao ngā ai pete ena visa mo I lātou e whaatupuina langona leita, ma le whaatuina fo'i ma se au po le Task Force, e whaamautino ai o le atali le lei atu le tūtau wa onga I whainga whaasangatau ia Israelu po tangata Iuteia. Whai mai o tū la whono fō o whataatia mai o le a au fiai, ma whaasalanga mo le au whailaunga, ma tai lātou te whaalau I loa tūlanga I sāwanga, e meise le whaamatau I lunga o pengata whaailangi. Whai mai le paramia, o so se tangata Iuteia au se tālia e iailo nā ia tatau, ia langona I le saunga le mū, whaalolongia, ma whaataua o na olona sao I le whaaleleia o se tālia. Ua whaero mai a Thailand o lātou pomuina le Logistics Centre e lata I le taulanga o Boybet I Cambodia o se nofuanga e masanu na I lua tele I se tasi o casino tele o lo iai e meise o lo iai ma le kolosi le vāo atunu e lua. Mai ua whaatino le taulanga o whaavo pefe whetawinga a fita mō mālo e lua I lo lātua oi. O le whaamtaranga mai le ofisa le puipuinga Cambodia o tā uai e lua pomu na whaapa uato vai ngā aua Thailand ma le whaamtaranga o lo taula I oswa inga I se nofuanga o lo tewi nai lo kete Cambodia. O atu le ruasu tasi tangata maaririu mai Thailand I nei whetawinga ma le se fitu maaririu I Cambodia ma le o atu le valu se lau wafe ua le ini whale le lofuai. Pai loe Trump I le vastaruai e mawhauna ia tau fia le vevesi dea na o le piki lava I lunga o lana telefoni ia malo o mata I tū nei lai le to telepo le ale isi la asanga o le asoso o ai ia vesinga. I Amerika, wa lipatia le soe to tele tangata o maririu le whaalablawe wala bea I se waalele I North Carolina I Amerika. Pai mai di pote le waalele sa anga atua tūla wele ele le malai waalele le whai tūlea ai tupoi ma le whaalablawe. E to ono tangata sailunga o le waalele le Cessna C550 na le vea ma wali puti o se waalele whao ngā wha pisinisi o le temina tūra wele le ai lena tupoi le whaale tonu. Lo wha ngā soro so suenga a o tāri ai se wha mauringa peto o fia ua maririu ai po le a foi le mapua anga. Mai Vanuatu, ua fuafua le palemene o Vanuatu e whaatalanoa I le Vaesanei, le lafo le le whaatotuaina na whaia whaasanga I le palemia o le atunu o Joseph Napat, ma ua whaia le aturanga I le mae o le te eno se apiri na whaia I le mata upu le whaamsinonga o apiri le atunu. O le whai unga rama le whaamsinonga mawarunga le vastaruai le mata upu le nei, o tā uai o le whai unga na whaia le whonga whetalai o Stephen Felix, e le whaatanga I nei le lafo le tuanga I e whonga ina le palemene, e sori tū la whono, ma o toe whautua I nei le toe whaatara noa le lafo I le palemene, whaasanga I ri palemia. O le temine iwa wala au le tuanga I a Vanuatu, o te tau fo na whaamalo lo le whonga whetalai, au le maasina taruai
na tua ia ai e le tua ngai le vai ngā māloa le pālemia ua ova le pā ie. I Samoa le tala mulimuli wa sidia ma le tausanga talo na mangoto le vaa o le HMNZS Manawanui i o ngā sami o Samoa a wata ue le ripote le Radio New Zealand i le so e le ia i lava se tau i watu uina ia i la tau sa fia. Ta ue le ripote o whaamtalanga o lo o whaeloa i se tau i le malo New Zealand i le malo Samoa e se 10 miliona tala Samoa tu sa lea po le 1 miliona New Zealand na whaia ia me o le tausanga nei. E wha mai le Radio New Zealand i le mai o le fitu masina talo na tuuina lea tau i tupe e le o mai loa e tangata mai a pio anga na afia le tūlanga o iei le seleni. Whaeloa i stasi matai o ta fitu ala i le whaatanuanga ma le leitio whapa malo New Zealand o le tupe e te tau lava na whaasafua mō la lātou tū malo sa pata a wa o lātou na ave la lātou tāro sanga i le malo. O le fina ngalo stasi matai me le apio ango manino i si umu whaatala no fo i le Radio New Zealand o whaeloa i e talitonu o loo whaatu ai e māpua mai i suinga i whainga mālo, ma loo ngā ruru ai le mālo i le teminei i le whaatinoina o le afuafuanga. Tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i Australia ma wha mai atu ai fo i ma le tautua mo le nei vai aso se i auria le vai aso fou i le lofa maleanga le rei o le tua ia manuia tele le wha iunga le vai aso se o tātua tanu ia wha soi foia.
La upelea po fea
95 Amo Radio Samoa. E ale nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi, o le manawa o ngā ruenga, o le ngā ngaifo fo i o Faiva o Samoa. E le nei as whareile ma tāwalunga, e ai tiuta ma lava singa, o le nei fo iwa yaso. Toi whatalo whai lunga le tātou api o fōlinga. Ma tuwha le tātou por kalame. E la le mea matau tia lea ua ngā i mai i lunga. Le to tele o i lātou, e langolango ina le HRPP matu le epa. Talu mai le whaasilsilanga lea le li i leo kānata. Se li i mai savili lea a mārosi lea ngi o le makangi wa kaule lea. Wātu le whaafonga mai a lea tunu. Langa e le ba mai i lo umafau le mata upule nei. O le whaasilasila ina o le tuua o le malo ma le usui o le whono whaatope tope i le pule a tangata ia. La le mea ua le oa i e su e le lei. Ia na e si le fia uma le atunuu a o na tu lai ia tea pe ato. Le fionga i le li whaipule ma le sui minista i tono le mauta. Ia e whai ana tala malie, ia matala fo ia ve whapea. Ia e maua uma au tau. E are kai mi kou ke ifi u mai. O tala wha pata le nā o le sua tolu le nā wha atoi ina i to tolu o le mauta. Lea la ua langa i fone i lunga i a tangata e lango i le HRPP matu le epa. Outou sila i a lātou tala e whai lunga le upenga ta whai langi. Whawhetai mate ai ua pēle mata o lea to ina. Fia poto. Whasausili, mana la fonga, i to tonu o le maota. O tau se sila la iai. The damage has been done and spreading like fire. E le i mo le toi ina malana whanau malona a inga. Ma le atu nuu atoa. Le nuu male e kale sia le tu malo. O se sila la i le tele o le masai lea o whainei o e lea kānata. Ma lisi tamaitai le nā tele fia tala noa atu iai. I le mata ngā tele o le mea. O le po ua o matua papala atoa mata uleanga i nai. Whaatasi atua i ma le pāle mia whapea fōi. Le vaenga whai ma le whaafale tui o le whaatuatua i le atua sa mo utas. Lea wala lafo e tangata ia. HRPP supporters and their comments on Facebook page, the YouTube channel, the social media is on fire. Why? O le mea na whaatupu mai le ngutu o le tamau. Na mai tit whaavale valea lea. Ma ata. Ma fai mai le tala. Oi leo le aso so. Who's next? My goodness. O mea pa ia. Ma o Faiva pa ia na o le atua na te whaia. O te ofo. I le māta ngā ma le tau valea o iai le nei tangata. O tau silsila iai Samoa. Le a fianga atoa o le a inga. O le tamama tua. O le tofi o le tumalo. O le sui minsta. O le kapeneta. O le malo tuto tasi o Samoa. Oi la le whaia nei tala matanga, matala le anga, matala le sao ma le pi o ma le se i sini. O nei to ainga li poti, ma nei to ainga tangata whai polo kalame whapea. You should be ashamed of yourselves. And you shouldn't be on social media again.
You shouldn't be appearing again on any platform. Alwe whāto ese. Sau ilu mai whāto ese. A poto e tau whaaleanga, ma tau whaavalea, ia e poto fo i e whaile mea sao. Wa e loa wa se I sini lau mea ua whai. Mea tonu lea tau le tau whaavalea. Whatalo whaapitoa le manawa o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva. I le uso pele Fetty, Harder, ia whapea le tua fine, Linda, ma le no whaalo, ma le ai ngā lii I nā le pitanu o Henderson, rawanga I e pule I ngā le TikTok, Tico Chicken. Wamaru I atu kirisi masi ma le tausanga fau. Ia I lātou umalavolo o ngā lulu e matautua I lea fo I whale whai ngā luenga. Le whale moa le nā olo I ai Bruce McLaren I Henderson. Ali I mata mai tai. Ia mu I o kou ai kou o fo I ma avengi ngi kou mea lofa mai le kampangi. Ngi pusa moa mangi mea whapena. O le mea lelei, o le kilisi masi lelei le nā. A malo le ngā lulu e. Le nei tausanga antoa. E sao le atua whale lea whatalupe se yuli ali. You know, Canada, you're a disgrace. Doing. Se mea mata ngā tele. Nea nai lea ngai. Mo le tai e lisi vale o lisi vale. Tai e lisi tā waso, lisi tā waso. E popula ne lo ai fito ai lo mal mua ulu mal se mea malo. Ia. Oka ele mata nā. Ia le nao le a fife nei whelua. A wai so oro. Ia le atunu nei I a inga. O le tu malo. Ma a inga o le whanau. Masali. La mo e whawe o kia i le makama. Ia paku o ilo ma se mea masau. Ele ia o ida o I le mea na. Pomo o e ia feta. Ele fionga ia pesta. You don't learn the lesson. And you don't learn. O fela inga po inga whamai o le. Elwe whalo ia. Ai sau whai mai le tala. Tau whaavalea ma le tala se. Fake news and policies life. And saying that this person is confirmed dead and passed away. The Honorable Leo to no for Yo, na no fa longo ai. Fai lo awoi. Wo fetangis. Talo fai. Fa no. Ona olea. Ole fa vale ma le fa vasi. Ole tangata na fia le polokalambe ma o mai ai le tala se ma le tala pepelo. Oia la to e fatu to ia to e ma to tal tonu ia to e ma sau tala e sau lo ngutu. Le wo ai me pa ia o le soifu e pule ai le tua. O e tala pelo ai. Ma fai mau meula. Fatalo fatu au fata ma lol soifu manuia. Antelea talo falava o fa malanga fa pe fo I seti
ali ana. E ai le whaamrianga whaapitoa lava. Whaamrianga tuai ia le aso soifua. Ma whaamanatu o tuai foi, i le sila mai le tunu, se i whai mō le whaamrianga le aso soifua. O le aso soifua le nei, whaamanuia tuai le atau o severe, ia whapea foi le tātou Pol Kalambe o le Gagaifo Faiva. Toi whaifu I tai au le tāno awa. Happy birthday to the wonderful, beautiful Natasha Famele Sepela Samu Penny, turning 30 years old today. 30 years young and beautiful. Happy birthday to you from your mom, Teresa, and also from your dad, Tofilau, from Le Ataua Severe. And Tanu Fengai Maleta. Your grandmother from Samoa, Afionga Ia Fortino Famele, Avia Esera, all your aunties and uncles, and also your papa Le Malu Tafao Avia Esera, Auntie Moana, and also all your cousins, brothers, and sisters. Via telelo wasoifua, il tamaitaio Natasha, Famele, Sepela, Samu, Penny. And may you enjoy a wonderful treatment from your husband and family, and also from your beautiful girl, your daughter. Maua sekirisi masi fia. Merry Christmas to you and your little family, and Happy New Year, and be safe during the festive season. E voi nisi o lo whaamnatuina o lanto wasu I fuai le so, ia le nganga lava le tas. Anga le lei mo pa iatu le tua, whaamanuia I o tau o langa ma soifuanga, mga aluenga o tiute ma Faiva. O le tautua I tutonu o le ainga, o le tautua I tutonu o ekalesia, ta pea fo'i le ai tau malele o lo whaatino pea. Ia, whaamanuia atu fo'i, ma whaatalofa. I leo so, ia Fred, Harder, ia whapea fo'i le tua fine, ia Rita Harder, mo le whanau, I apia I Samoa, manatua, o le nau mawhai o na ola le leifo le tātou leitio. 106.1 FM I Samoa. Nai te whalongolong le lei mai I le leo le atau severe ma le tātou Pol Kalambe. O le, ia wawa ai, o se teimi mua lea I le talafa solupito o mwhai o na tū sao tuai nei. I le seu whonga o Samoa. Ia whatasi ai ma le whafonga mai o tātou tangata uma I Samoa. Ia ai ia le taimi o mua o le aalo ia hai mai le pulenga. Le sunga le whawhengainga ma le whaletua. Pastor Louis and Anne Bonifacio. De whaalau I loa ina o lea au auna ma lea tina e ma lea tautua. Ua whaasoa ma whaaso solo atu. The extension and the expansion of this work to our beautiful island and people of Samoa. I mantua voila, o le amatuato telepisinisi ma company, o le a lato wiloa nei, o le lato maketi au kilani ma New Zealand atoa. O fale tali malo, o fale o loa te tele, o mata ngā luenga le malo. Io, le office o le pale mia. Ia, o minsta lango lango. O le a lato tau mawhai nei e tufi tau whao. Ina ia momoli le savali I le tūlanga tā ua ma le tō wha le malo e manino ma wha maoni ma sao. Io e. Koe whaingi mea kalapelo la wali I e whaisoni. So you can actually listen carefully and being able to absorb and process the truth. Nothing but the truth. O mea sa o mea nā e whaalongolongo mai ai. Whatalofa I
I leo lo ta I fo le por kalame le famo talofa famo le uso ia fono maitu fa talofa I le uso ia mau hunt kota ma le faleo io malo le soifu malo fo I le ngā lue ngā luenga ma lava singa o le nei vai aso o le iei leo le whaasilsilanga tā ua lava o manatua sai tātou marketi le nei e mawaile tātou vai I nai le sfulma le tolu Lappington Road I Otara le fionga e tuala ma le whaletua ia peka o lo malanga mo le lua vai aso ia o le nopinga la ele o mawaise vai ina o tae ao I le aso tonai a fio mai I le Radio Samoa tolu pa tolu ono Hobbill Road e tāle I tu lai sfulma le lua o le amatalia ma palu le tātou sualofi tae ao le tano ava o ku I le kamalo Faiva o foi la I le mamalu le atunu sa masani la nga I atu I o I le lufu lua Templeton Place I Glendon I Manurewa I le mautol to maita I o nive mamarita I o lo malanga foi la ua mo le lua vai aso e faise malo longa o le winga la o le tātou wa inga le nā o le vai o le o la fio uma mai I a le o le nā tusi foi lalo le faspepa le lumera ali atau o sevea o le o lua tasi lua iwa fa fitu wiva lua fitu ai mana ia la fio mai I le tātou leitio ia o ina o le am fai ia ona fasoa tuai le vai o le ola mo oi le aso ta au pe fai o no fuanga ia sa masani e anga iai ai o le sfultolu Lappington Road I mangile I Otara ia ma le lufu lua Templeton Place I na le mesa ia le faletua ia Maria on olo o e faile malo longa Kirismasi ma le tausanga fau o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu ia le na ai wale ua toe lua sifulma 5 minute o na taan leo le tu la e fitu ia ma e manatu fo i o le atau walunga ai e momoli atu le nganga whaafitai I le autustusi ma I lato uma ia o lo o whaalio lato finangalo e maise le whaano noanga I le so ona o winga la ia ma tustusinga I ua whai e le HRPP e matua I tu vai lua ai I le fionga I le li I minister lango ma le whasisilanga mātanga ma le sao o le maliu whaafosei ai ma le usuia o le fono e le fionga I le li I whaipule Tea Peato Honorable Tea Peato se I sini o loo soifua malolo ina le lei o ia patalofa ia Jimmy Bird malolil soifua Simona Tavita Tauti ia malole ngā lulue whaaftai ngā luenga le lei manuia le Christmasi ma le tausanga fau o le toa li I tele ngā luvao Crichton watching you from Sydney, Australia ia watalofa atu ma malo atu fo I ngā luenga le lei ia manuia tele le Christmasi ma le tausanga fau ia te utou o tātou paanga tō tino ia manatua o le tausanga fau a tō le le iai le lua se fulu ma le fitu tausanga o le au nanga ma le tautua a le si ufonga o Samoa I au ki lani New Zealand o se ngaluenga waloa na fau au fau po tele fai fe au ma le au fai ngaluenga a le atua sa fe soso ni mai o lato tau au I le whaafoina o le nei ngaluenga 27 years ago, and I'm still here. Ole ai, se ai ma u le le taula o malolo. Ia, le la, e o mai mau. Ia, a o le nganga. O le tau o le iai o le avanoe. Whai ai se sau I matau. E le tau tuaina o le atunu o ala I le tātou lava fo I ngana Samoa.
Ia, whapena fo I tūlanga o tusi ngā tala ma le tātou Samoa Times. Le naua online umana tala. Ia, whatasi ei ma le siu whonga o Samoa. Whatalofa siu tua whine, Fortino Josefa. Ia, whapea fo ia le tamaitau Erolini, Foleni, Vaisingano. Ia, whapea fo ia le tātou tamamatua le fionga ia masoe. Ia, ma le tātou ankolo ia tui mawalunga sa Josefa, ia, whatalo whatu, whamanu ia tu fōri kirisimasi male. Male tausanga whau, one ngalo, tai au, tali tu la sfulmale lua, ua OEE, male vai o le ola, mo I la tolu na sa masani na oi o tara, ia, I le fionga ia tuala ma peka, ia ma I la tolu sa masani na o I manurewa, ia nive mamareta, I le lufu lua Templeton Place, tātou whiloa iai I le aso tai au, ia, ma whaau, mana tua o le tele o meo tau mawha, le teimi nei o aso malolo ma aso fifia, o le teimi fo le nai, tele ai mai ma ngase o mai, o le tele fo I o tau mawha, e mafua I ngase, wata pena mo oe, walo soifua malolo ina, I le nei malolo longa umi, o le kirisi masi ma le tausanga fau. O lo fatele mo oe, o tau uma le paia, lasi o le atunu, o lo whaafonga mai tafa fia, ai mai se fo I Samoa. Ia, whapena fo I lunga le tātou api o fōlinga, ma le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel. Whaawau na tufa le tātou polkalame. Ia mau tau komeni e fo I le I lunga, pe awhai e koe sau ke ofo le maole ngā, pona ua ia watu whafunga le atunu, pe ato e sau I lunga. E toi whai mai se tala mata ngā I le atunu. Sau e whato ese, kapungi e lola e le malau TV. Molo, nge ke ua maua e se sipe e malau TV le ora. Se I e malau kao whirima. Ia le nā. A leo le nā, e sa, e si le ipa e alulofo I te lafi o ia la tau. Awa, ore mea lea. E ono awai ai e tangata le a inga I le whaamasinonga. For allowing a false pretense broadcast of the wrongful death, which is not right, of a father, a grandfather, and a member of parliament. Ola matwai tau whaavalea. Ia. Ale o le tau whaavalea, o le tau whaaleanga. Lea lawa tā ina o mātua I maisi tangata, e le fia le whaatuatua I le atua Samoa o tasi, ma ua whaale I o lātou winga mātanga, e loa I e le alo lofa fo le to ina, ma whai a lātou tala mātanga I le to ina. A o ia sawhai le a ingo le to ina, safa le whainga malo. O I lātou uma I le motele I salawhai, e iai so tanga. I le tamamatua tālo whai, I lau fionga I le li I swimming star. Ia whao popo I le atua nisi tausanga se tele. Ma le malosi. Ia pei o le malosi o le aeto. Tālo whai le toina langa o stoina o masani I fo I lo nei tangata. Au masoa fo I malona alo e to tasi lava na se mai I le ekalesia Yesu Keriso la upo I o asongatai. Ai talo whai. Ua whai I langi le fo launga le sunga ia Elder Vena Tea. Beato. Ioi. Ia, manuia le whaafonga mai le atunu, le afo I se tala ma se leo ua le taunga mali e lau whaafonga mai. Ioi, toi whaafo I mai upo le atau sa vea. E lima mako waa alumingi ia na mai a Japani le amatango le vai aso. E whelelei I ngā tai toi whelelei mai e le ai ni afi pensini e toi o aina o maa te tele fo I e. E te le toi whaalongo I se leo o le waa, po o le afi o le waa. Na pau ale me te whaalongo I ai. O le pisi sami fo le le smooth wale alo le mele. E la umala I ei upua sa vea le na tala no ai. Pea pea e mana o mia e tatale le. Whafoi mai la. Awe se kakai ngā kai whale.
O ele na tō ai le pule ana whanua e sunu i ai le ala whale. O le tala le lei ma le ngā luenga le atua ua ite ai malama I whanua pa ia o whale mautu angiangi. Ia le nā. Rofa mai le atua manuia ia malolonga o le whiawhinei o tali ngā sua whapea fōi ia le tūlanga. O osi ngā taulanga ma whai ngā lotu, ma mori ai lapa o malo, mo fusia Samoa I le whau o malo, ua tau lunga fo I le nei vai aso, I lona alofa ma lona anga le lei. Se I vanga nā I tangata tala pepelo ma le au whai tala pepelo, whai tala whatupu, ua whaavave o le whaafeoti I eis tangata me se lilo kangaka. Ia ta itai o le malo. Ma ua matua whanoa noa ai ma tangi le loto ma le whatu I nei tala pepelo e whai e nei tangata. Le mawhau whau, le ano. Le mena oi, nā le wha lo I nā ma sāwa wali fo kau, ma kau fo I le karianga I le angi le makang. Nia la ua vai atu o toto. Ria tele, o tala nā e winga I o tātou tangata ma lātou upu na whai ma lafo ma winga o tangata I le nei aso. Those are the stories about our people and what they did and said this week. We'll see you tomorrow at the Tano Ava. Le atou sa vele nei. Lava tele mo oe. Ria lava le weekend. Ia atou outou I le pese ale 5 stars ta ina whapito mo lo uso ia Feti Harder ma le tō whinia. Ia Linda ma le ainga. Soifua ma ia manuia. Ea ma whamanuia atu ai fōi le tamamatua. Au mua ave ia whapea fōi le tina ia au auna, le tamaitai o whae tete, le whanau, le no whalo ma le ai ngā lii I le pitanu o manurewa. Soifua, mai e manuia.